Con live trong rồi. Yeah, like an chang to he. Okay. Okay, kan vun share to lemo. Bây share pa don ha so lang kan azo tu na. Tu thì anh mình sống thum anh vẫn lựa dẫu chẳng cái làm bảo mình để bắt khát phong thế mình sẽ khát cái vấn thiên lại mà khát cái vấn thóc lại mà C'est ça. CCN akan dẫu tu pin ha tu he và cái short cho bảo đi câu cái vấn thóc trong lại mình để bắt khát chung cái đọc thóc trong lại mình cái short là mình sẽ khát cái vấn thiên cái vấn thóc lại cái tu he som suy là panga ini menung pukul là panga lo kan itu second pukul mình cái share lo nó cái khăn cái vấn thóc lại thì nó mình để bắt khát nạp kiểu mình cái vấn thóc trong lại Play chung hun kip in CCN akan zo tu mi pin ha nanum nam hun kip chawan nan kot kat lai ha nan dam chola ti azum nak ngai tu zan zong he vlei pi ni kanum nam hun kip cheun dak chol mi US president Tim na konga bero na kan dak ngai lai tu zana bero na dinga kan dak som mi na hi ka pong a thu mi menung pathum men ban se ka hin pakhat da ka tlop te amin thai tam na ka ban to ta lai mà cái khăn cầm đồ nạc lấy cầm đút nó lại cái mà này cái thấy tóc cái thấy tóc là cái vấn đề nó lại đồ nạc chú cần đút cho cái sao mình làm mình pin thấy học thạc có tí mi nạc cái chăm mà cái dòng khăn anh vẫn chín tê lại thì cả bắt khăn nào bị cả xiang lên sang xiang bồi khăn nó còn vẫn kịp biệt ta là ok xiang bồi sẽ là xiang bồi hết cho cái mà CCN dòng akan dậu to mình nên xia khẩn trơn kan som la mang mi si cha CCN na mi thau sa lawe CCN mi pin chon thai mi se Chin American Association ti mi Dallas community foreign akan free choma leo bi se adang kong ka cho pupa kong chama jong ni atu kha fa pa hi an ngai ma kha ma jong ni has let tam de van chip de lai de chan kam pek cha kan lom ma chu ka lai hen slide lai ram thang na ko kam chip pek ta lo se
ani long he CCN a kan rak som to mi se CCN kan zo mi ni chen me thar salo ama zong ikazona politics le ya chen media kipa tu zong he hundang adi bakan kan sinarak lan mi si cha atu le thim na kong labanga chen lai ni company kan zo mi si cha achan sunga ka ber le cha tampi kan lom tin le chim ka do ma chen ka hen mangkhop ling ti se ani he CCN a avoid khat nak se e tu ban tu kan chan kan per cha kan lom ani hi cho political science in siang di mi se atu zong he MBA kai cho ma le mi se le politics le ya khen ama zong he asai ke along ummi politics le ke athat thangai mi si cha atu ama zong he media khen ga dam hu pa mi se tu zan chana ama pathum ni amban ka tar pi cha kan lo me ka han kan u pakhat zong kan somin na ten chana rem lo cha avan kan ten ko sila van kan ten te la ye ma lan chung po cha kama li he kan ro na lai e tu za bro na kan kal tin kan ro ding mi he tu za na au man party representative tak kan umlo ma si te ka kama lai mi chungin republican si zonga democrat si zonga trump si zonga harris si zonga an that na an that lo na an chambo na di cheu kha vio te kha kan hlat hlain la analyze kan to lai kan ma hu ning kan ro ning zai policy da kan cha tha kan abi kan lai mi cha tha hai ti tiang khe kan ba le kan phak kho tiang kha kan ro na lai USBP man 50-50 bakan an ro na ai dang mi politics kong si cha hi ka tu za zonga ro na ai dang mi te tem lai na ten ro na ai dang mi chungin sant lai mi kan ma lai mi abi kun cheu kha cha sant lai mi ro na a chok lai tu zam ro na ti mi kha kan sadu tha se azau tu mi pi zong ne question be hal nak te na ngai sia chon ra kan har lo ta chun na ka amma pumpa ka hin siang bo si zonga mang si zonga kan u la ram thang si zonga be hal du mi te ma khan chon wa kan chimulo hal pyak kho kan zom na lai le hi ba ro na ke tu zan he vo khat na se e thai za zapini zan ni khat ni zan ni zan kam pe lai e hi kai nam hu mi tu le ka kan ta pi mi zong kha me khi ni zong khan am ban lang than te lai cha na kam zo lak lai ding kan so ma cha tu le wa kan zo le min sia cho life kan zo min sia chan share kan bo mo e za tam pi ni kan zo kho e tam pi ni tu tan US team na ka hen kam ma mi phun ni thai ok tham de te tu za na kam van chim lai cha thanem san lai so lai ti mi kha zum na kan ne atu he US me pi cho am vote thoma chang vote kan thok chang he early voting kha ai thok chang te ka voting kha kan tu thoma chang he ma chon politics atu he ne thum long ai du chang ne hi ni chon a fyang lai ti kha a ho dai te ti ka fyang lai ti kha ro ase ma si te ka hen atu leo te he vote thak leo se he ti chai chom ma leo si te ka tu cha pakhat cheu te khan ka han kan ula ram thani thok lai ma chon apani na asyang boy ni ma cha pathum na ka nong mang ni ka van pe lai he atu leo te hen zaida na longa bi ke zaida ke na long an tong big zaini da na long an la big ki team na president Trump la Harris team na ka hen zaida na long big team te ka na zaida na long atu leo te an la big mi si team te ka atu na ten chim kho ba kan zon pia ulete kan ula ram thani van thok sela ko fiang koloma afiang se tuzan bantukin CCN channel ni platform number kan sarpe ke ten US election chim nak kong ro nak chan tha number ka som be cha tampi kai lom ti mi ka ban chin ta ka du chun ka hen kan hoi le se mi siang bo si se chun mangkhup ling si se nan ma he bro anak chan tha ka nei mi hi ka cha hen asung loi tok ring hren nan sin ke ma zong tampi chap ding mi le thai ka tampi kai chap la ti mi ka ro chan dak ka nei nan ma he ma ban tu bro anak ke ten ko iton kho le tu ji kho he ka cha asung loi tok ring hren ti mi ka ban chin ta ka du uten election ni pe ma ni kalunga hi big mi cho Biden le Harris chawza ni hen kumli chung ti chang ko si de kumli chung ti ok an kan shroi chang hi chung a hen an to kho mi na ken zuat mi pi cha an to kho lo mi atam de un ka bu economic zone he ro aning chopin
ทางเฉาเลยอะกับหูเราประคัดหนักจนปันนี้นะคะอินฟลชันอากาศตกมีชิมเหอาศัยยินลายมีชิมนี่กันตัวไงทิ้งกับหูอินฟลชันอากาศแต่ก็จนอาศัยยินกันมาบรรทุกmiddle class ร้องรางอาศัยมีจากว่าเห็นหาคนใจจัดยา US เห็นมินุงอัตมเดียวฮิโจใจกันไปเลยpaycheck to paycheck อันนู้นมีกันเสกันงะมีภายใต้บิลไอพีมีกันเสอาศัยชวดกันได้มีคุ้มเรามาขาดีร์มุนินอดีร์มีกันสิตกะเห็นสิปัวจีเลยจงเล่นอัฐาเราโดยอินฟลชันสันตกะสร้างตุกอีกันละขานี่โดยเขาเรามาค่ะอีโคโนมิกเลยวันเสปัญหานะคะ border เลย security border เลยอิจฉาอุริสินะไบเดนเจ้าจะตัวไบเดนและฮาริสเจ้าจะชงกุมลีชงกันจะตกะเห็น US เฮรำในเรามีปักขัดเขียเราโรนัลด์รีเกนรักชิมมิจู A nation without border is not a nation รักเตรำรีอันในเรามีเจ้าจะรำรีอันในเรามีรำโจรำที่ออกหลักมันเสลที่รักชิมและกุมลีชงอันตัวชงเห็นillegal loot mi he 41 million from on loot this hi chunga hen million rel kho mi he 12 million from city kha news zong atam pin tel kan hu ning se lekhini ni khen 21 million chavan to klo ram pakhat population minung pi khi US a khen rak thial na se lo ma tluk khen ari chawza cha zonga king ari tak tak I kivial te minung atui arak chiami tan liu illegal he arak chiami he fana chun 30 million from pan si lo timok thalo mo khasi te ka khen ram pakhat pi khe US a khen ti pi khen rak lut na se lo khiban tuk ki se le US cha khen king ore tuk le atu Biden le hari chawza ni hen khe andu mi maile andu mi tin na ka chun upadi zong khe ze an rel lo an mani chun upadi rule of law ti kan chimpeng midang pau khe rule of law azul lo mi an ma democrat le an ma chawza adaw tu pau khe cho rule of law Donald Trump zong upadi zul lo ti khanan ti peng le bu upadi boran te phun som ko le phun mi tiang ta zan chuai na khatika an ma chan chunga hen US a hen ke unity shim he a sho tok ti khin ka mu pathum nak te ma chun ramdang national security le kan zau tik zong a hen Donald Trump chan liaw khan kumli chunga to na hen ral vule chung han ral thom lo ti ok se terrorist IS pol khan dak me by Donald Trump akai kum khatlan chunga khan IS pol ka thau di ko na chun Iran jong sanction tu ai Iran jong kha phi khar nak tu te ka khen Middle East a khen tampi dai nak Israel jong kha ta jong a khen unsecurity ta jong a khen Donald Trump chan liaw khan athangai zepan Middle East jong a khen boy nak chok law le Afghanistan a khan zau chia tu wen US ral kap kha Taliban ni an doi tik na khan ma kha Putin rak mu ziar te ka khan US chawza Harris le Biden chawza he zonga khan ke zau chuk nak tampi mu te ka khan chan thara alai ma te khan Ukraine kha avan nor te ka khan atu achun zurup netu le Russia zong kha tlompalte van hnor suang de ding tiang chan kha khan hong phan le tikhin volei chung mit van zau zong akhin tin phan dai lo kum tat work ke volei chung ral bi pathum nak tiang zong achok comment ti tiang khin akam van phu ning se le tu zong he Harris chawza he achua than si chun kaima ka zup ning te chun Xi Jinping ni khin Taiwan ki anam chol men la ti khe zup mi se le cha ti hen ram pakhat throi tu superpower ram pakhat throi tu se mi president ni hi cho international level zong a hip kho mi si hi haw lung thin le zong se chun zele po hip kho mi se marong khin Donald Trump ni khin peace through strength ti mi khi a chimpeng US thon long han vle chung a deina cancer ko lai ti mi khi policy se le chu cha chun ram chung se ram leng se US
hin thlen nak rim hau sipua ji zong se ramri zong se international zong se zu chau za rim ai thlen hau ai thlen lawi atu ning kan kal si achun ji sipua ji zong atu nak in tlalai vulai chunga de nak kholai lo chu cha achun Donald Trump long he kan cha hin ru chan nak ti mi te kha ban chim ta ka du thlain personal nak en Donald Trump ka du ti min nak an policy rim ka zau te ka hen atu Republican la Donald Trump ni akal pi mi policy he zoom nak lai zong moral issue lai zong ase zoom ok lak se khri fa kan sining he rim a policy ai kai atu Democrat pol tu hi an policy he khri fa kan zoom nak he rim he ai kal tuk ai that tuk mi si cha hen atu Donald Trump president kan team kho long hen thlen nak tak he kan phan kho la ti mi kha se ram thok avan chim ta ka du mi se tampi kai long mute na tua. Okay, thank you, sir. Sir, kakanalom atu ka tu bentok pakhat la pakhat ka kan ro na kan chimte ka ka biro tu atar mi long ni kan trompa comment per na du le trompa te ke comment per na du akan chon akan on go di mi te kha van chim chi ka du si chu kan lom ka hen usiang boy na mani le da tu lo te a hen ze da na long an la big mi se news cycle kan ti ko te vi te chong ze da na long bi Se navun ka hal mi kha kam vun le masala mo ma zun tu na usung ba ne chim mi kha rap ha mi o me vun ram te la ya tu lewa kai kalong big mi cho line mi ne usu mi chin mi ne politics kong kan lung avun ngai mi ke cha ka lom ngai ma ne kalong ka la ngai zai party tan zonga zai minung vote ding zonga kan nu lai kum li liu na la tua hen vote khong mi zong kan tam ngai chang he Facebook story te ya ke vote ka thawi chang tia an tial mi an post mi kumu te hen ke ka lom tok ma kha Dallas Ford Chin American Association community kan dia ka for fear pang mi ha chon community bu zong kan zom pang mi cho vote thak he se a how party tan kha abi bin ke chelo kai cho kan community kan mi phun ning vote kan thaka chon America politician pol ni kan ngai la political power kan ngai sia chon kan mi phun cha rian tam pi kan tuan khola te mi kha ke cha ka pom per mi se ma shim atu election le kan thilno kan lak mi hen kalong ka lak ngai ve ka lom ngai chon sung pa ni la chim mi kha facts ku ka dik lak ka thailo nan zapi nen hatlak mi a how pa ne illegal immigrants US to liu mi 11 to 12 million and select se 30 million 40 million to mi khacha man baklo mi se ko kan dik number la ka thailo 11 to 12 million ma bia de kha atu US mi alut thar mi ha how pa ne man adik ti an ti mi se ma te ka vun ram ta ka de ka lom okay tun lom sia chon ka hem nomang usu pa jong tlom pa te ban to kang phai ka comment te por pe akam pe mi chong kam pe than du kha jo chan god ka lan mo le nomang nang man de wang kan chim ve ta la Okay, kalom sabiga iban topin CCN zongni to laimi kan bol roxia US kan bol roxia he kong he pet line election kong he pet line nan ko sombi cha lom nok tam bi ngai chun tu sung pa zong tu zana kan thuti kho ani he kan hoilate ni Facebook cha til mi te kan share palang mangla makin ko vunrel pato ni e politikong he tampi rak thai mi se e chinla ka hen ku siang boy ko vunti ko lai kamna kam pa de ko lai e vai khan kan hu se zai party di silai ti chu ka thai ve lo 9000 kan bi ruan naga kan vun chim lai zai da kan zum chu ti mi kha pakhat le pakhat kan share tin ha lai ka zong kha ro chnak tampi ki ngai chun tu ta na kalung aka tho tak tak mi chu ku siang boy chimi ka si lai mi hi alhan deu nagin atukuma hin politica hin engage kan to deu chunla US mi pi zong hi ani hlo sia ngai tia ro ka early voting balte hi chu kumdan nakin atlom chu tlom deu rong chu covid leo wa khan kan zawa chun covid a khan chun mail a khan
tampian rak vote ronga khan ka ronga khan tam deuh na khas kawe tu chu achan kautia ru mi kan tam cha khan keim zong ka vote ri lo e kem li lo ka vote ri lo we early voting tu ka chu minu kan tam deuh 2016 nang tam deuh nan vote ka e mi pi zong na lo sia zai ronga de hita ta hin to kuman lo sia di khan chon kumli chung US kan chawzan an kan hruimi kha mi people zong ni ani fiang chik chak zaitinda achat deu na ha tika lam kan ko che mi ka se inflation an chel baklo economy achat na khi an chel baklo chun immigration and number kong ko chu tram le ni 25 million tu zonga khan ahom han ni not paltia anti khole ka zum velo ama zong ni thaden approve ka le ka zum velo e illegal arami kan se illegal arami an city khan jazin an lakho mi he lakho lo mi he khan avun tuak mi kas kawe makha cha number ko nga khan chun tam chu ku chim le lo e big chu khatluk number akai mi e refugee kan lak mi he kan zautiga 1975 from when refugee lagan timmi akan thoki atu 2024 tianga he 3.6 million no kan lak siman solo Biden le Harris an vun kai le changka ten border bakan an vun o penchim mame atua 11 million antia ka thok khan 12 million anti zonga ka thok kan chim cham 25 anti zonga ka thok kan chim cham arong cha hom ne number ka te sina thai khomi kanum lo ma cha chun American minung pozong tu tan chu thlen nak bak fakta tak chok sati kan du cha khan e mi people kha hi issue pol ni hin akan hip ngai te ke jong hi bantuk issue ni hin research on tampia ka to tari ka ngai tu tan election hi thlen nak tampi chol te ka zum sir nan ta thum chu kan lo me asia chong tu chu kam van chim to kan vo athlami tampi chang la mi chungli la jong en vo athlami tampi Harris abo men lai ma chon Trump abo men lai ma chon tum cho Harris jong ka du la vo Trump jong ka du lo te vo lo jong du I team mi khe se ma si te ka hin ka u sang boi kha na mani va ka chim ta la vo I team lo mi te Trump jong vo I team lo mi Harris jong vo I team lo mi adu va ve lo mi vo adu to na te amma pa hi du lo mi na pol kha tlampal te zai bentuk Biaruahnak peo na ngai ve ma chun ka he ka la sung pa ni khan ma kha kon te va ka chim ta te lo ko sung pa kha na vo lo jong va ka chim tham va te va ka chim tham ve ta te a ho na vo ka cha poi lo na te na vo ma vo lo ti mi te kha se ma te mi kha an len tha ke ma ka chung khat li la zong Trump zong adu lo mi chon Harris zong adu lo e tukum chu ka vo lo ti ate mi ka thai min e cái cho vote cho right kan ngai bi laka sung loi big mi se ko ram cha kan zam ta ke ta chon vote zong tha ten kan vote khaw lao kan vote mi zong kha sulam ngai lo ban tuk se America kan democratic citizen kan sok citizens si kan du citizen se mi pakhat ne arian cho vote thak se e vote thak tunai community ring to na kha ko ban chim than le vote kan thak mi he abi bit ning he tu election ru ma chon mi ne tampin chim chang nan thaila last election zonga khan ta chun naga Georgia the ban to Michigan he the ban to ka atai tu ne atai na kha vote kha thong thai nga ti long ka se atam mi tam de mi zong thong so the ban to the bo zong khom me vote kan thak mi he asulam ngai lo dia kan ro ko lanan pakhat naga citizens mi ne kan rian zong se panhi naga close election atu ban to ka hin chon kan vote shim kha kai cho abi pi dia karwa kan vote mi kha sulam ngai ka local election hoin ha chon Louisville lai mi tampi gnum nakhin ka chim to ne council member pakhat selo la mayor pakhat election ani su te ka antai na kan vote zan hi thum long an asaton lai mi he vote thau so lo kan ma du mi bak kan chim ko te ka chim ton lang mang khaban to kon khan tu dan election zonga hen abui mi avai bon mi gum so sia chon ke cho voting yen comfort feel na a how da kan vote the bel te kha chon nan ma te ni thwa ko lo kan ram cha selo la nang mane kan ram te ka US mo chon nang mane or mi pum pa kan zonga khaban to khan vote na ding se te re cho for feel kan du na
lom ka ko su sung pan ma ni van pe ve ta la question ka van pe ta ma zak fa nak te se na vok ve chang mo ti mi kha pakhat na pa ni na ka vok ai team na vok ve chang khan chang vok ai team lo mi se zonga a vok ke a vok chang min se zonga mi hi vok ko a hian tha jang pek nak le na ro nak te ka ka chim ve la tu ten team nak he US president election at tuan bia hen tu ten team nak lu ji chi mi chu kai chu kam hu lao zai cha ti a chon tu he critical point baka kan phan ti akarwa USA a sayin economic sipoji asese chon atu arok tuk mi border security asese chon atu international issue tuan de zong ka chimban tuk khan tu ten Harris la Biden atu ningin atu Ukraine ke an kalpiri critical funding ane tu an tu pengi akal peng sisi achon nini khatso Russia le netu ke ane nur suan nak chuak khomi se le netu le Russia ane nur bak si achon nur suan nak chuak sisi achon ta dia ka basit ral pi pathum nak kan chuak lati mi khatso vaya chimok thang ngai mi khise ko le tu ten election a hen lai mini vote kan pe khrim haw zai chati achon atu swing state semi Pennsylvania chon Michigan Georgia chon Arizona North Carolina Nevada le Georgia atu state pasari ke khi ummi lai ni khe kan be pi tok le atu phul kan zau si achon ane tluk ngai le phul he zoom through ding zong selo chun zoom lo through ding zong ke selo le vau kan thak ni tak long a khen cha chon ni long a khe zan long a khen zeida a haw ni da te ti kha cho fiang kun khin kan ban thei te lai le van chim ta ka du mi cho George W Bush le el kur kha anda ka tluk tuk te ka khan Florida electoral vote long ni khan bia khia ding se chang khatika khan vote khan ban rel lang mang tika ane an rel lang mang tika khan ane thul thai ta nge adong nak achun bian chat kholo supreme court ni khan walu ati nai ma ti khan adong nak achun George W Bush ni khatai ni khana tai an vote zong kha zanga le chong pan long an da ka thang le chim ka du mi cho tu ten team nak zong he atu opinion pool kan zau lang mang tika he ni tluk ngai te ane tluk tok ane thul thal ngai te le sinan tu chun tiang dir hun kan zau si achon Trump ni hen state pasari chunga hen panga hen atai le atu Michigan le Wisconsin lo hen atu hen Harris ni hen atai le 2020 liao Joe Biden le Donald Trump anda chu liao khan atu ban tuk nin ni thum ai du liao khan heite ka wise atu mainstream media si liberal media CNN te hani chun khaliao khan 3.4 point strong a lead an tipeng chomo asenan tu ten chu CNN zong ni no ma tluke democrat atat ni CNN ni mo ma khat 1.1 2.3 ti strong atam bi ka 2 point chung cho kai lo shrim ma tluk ti lo khen ane thul thalati la khatika kai ma ka zum ninga chun achung le a hen Donald Trump ni fak ngai na tei chang ti kha ka zum ko le chatia ma tluk bias ane mi CNN man ni ma tluk e Harris an tan kho ti lo wa khan chun achung le khe tampi bai chang ti kha cho ka mu kho ke ma zong vo ka thak chang zerwang ada ke chu piang te Donald Trump ka thak ko je chak te chun thlan na ka du inflation trend thum ka du chun vulai chung dei na ka du chun a thlain ka zum nak shrim ka zum nak ruang shrim a hen atui Donald Trump na Republican an kalpi mi moral issue shrim a hen ke chu ke kai zai ban tuk issue nak man en ka zum nak ka pakhat nak issue ka chia rong khan Donald Trump ka vo ka thak nak se ti mi te kha van chin ta ka du mi se tampi kai lo ko sai asi chun a ho na vok ti tiang khan van kan shar cha khan tampi ka lom e asi chun nam o su sung pa kha ka van tang lo la e Trump ka vok ti cha khan 2016 arak a chu lewa khan make America great again ti te US ka America kha kan ngan tor than lai ti te ka tu kum li la zong kha make America great again ti than ti ka
zai da chin du mi se zai kin da US so ram cha se ma le zai mun ke da va pha adu e great again ati tham mi ke zai da si du zai da chim du nak se pakhat naka leadership kong ha chin mi se Joe Biden liao ka banjam phan ula G7 te na meeting an kala khan zaida chuak te chon Switzerland meeting an to liao khan akal nak lam bak atlaw cho ban tuak lo vulei chung it khi second te lai khaban tuk thei ti khong song pol Biaruahnak nai lam atlaw mi leadership chu zu et cha khen zau chia to le zu et chu vulei chung a super power ram pakhat asitaka vulei chung pi ram khe okay zai khoi karam hroi tu pau ka hip coding media kan dir kha atu Donald Trump zong du mi se si puazi le zong en kan thon how don international security le zong kan thon how chu chon US kan si nak shim he kan i proud kan tila chute kan i uan how atu cho ke mi cheu khat democrat tampi cho ke achan chana chon US anthem te na chun US nangan ro te chin te na te ko se chun US flag te na khe zen pan an re lo nangan ro te chin an sak liao zong a khen mi cheu khat extreme left wing pol cho ke an kut zong ke an tang chung an chia du lo cho chun adu pau khen an cho chun zai kan ti lai US flag te na zong meyan khang te pol na zong a khen zen man an thai ter lo khate usung pa makha kong na van chim pa leo khate na van pe ko line ate khan makha kha US I do nak cho city kha chom ke mu mi se US economy te ka kan du ke freedom te kan nge te ka US chawza kan du lo na kha sila alan khang nak no kan nge mi te pol na kha makha kha US ya that nak an rap rat no nak chan chu si ti mi ke tampi ni zop mi se ma ke jong chata makha kong te dong kha bangal chi lo la atu ko na ka le mi kha van pe chi to te se ke chu tin kan mo zuet chawza ni hen refugee alak zonga se chu chon illegal alak zonga khen US ram ado mien si haw US ram ado lo mi kan lu ter na se chun zai heda ai lo kan ti chon rule kha kan in chungi kan lu ter bo a chon ni khata kan se te lai chu ban tuk chon US ram chunga hen US a huami US chawza ado mi US ado mi US kan huami an lu si sia chon ban to ka September 11 9/11 zong kan ton khamo ma ban tuk tlak chet na kha kan tong khaw chu cha chon US ram alut mi pau chu US ram upat mi US nangan ro te chin upat mi salai chun US flag zong upat mi salai chu silawe US ram adaw mi a huam yan lu sia chun ma kham hai le leroi tu se te la e US a sho khau tu phai le cha US cha ti no ngan se ma khe ro ral nak ti mi pau he leng leng ha kan chung leng ra mi se chu cha chun US chung e US adolo mi US a huami kan lu ter pau na si sia chon ni khat an US a shok te lai atu zong ke US aro ding sia chon leng thak in chung le ra in US a shok te lai ti mi kha ke ma ka pom ning se so ama leadership de kha great again ati do na se le ti na ban chim na ta ka silo economy zong se si poji zong se Biden le Trump hari chung a je tluk da si poji tlak na mu inflation je tluk da tlak mo nan hu chu chon stock je ko ten ha je tluk da tlak e for one ke ten ha je tluk da tlak nan mu di chon case man ten ha zong sia chon mol ke ten ha zong se je tluk da chet mo chon auto insurance labang chu 40% bak do kai chu ni jana auto insurance ka cholai ti national ke US ram pumpi an 40% bak kan kain te kha tuak man lo hlan liao kum khat chai thong thum kan chok mi ka tu thong khat la som ngan chok se chang ma thuk khin ai ka le US ke zaimek America ki krai ne mam cho ki tam tu kan rakla ma vial te kha rai madu economic zongen chon morality zongen ke US ke zele po kan tla tu liao he international zonga Biden le hari chok khika ram shoi tu man ni khen ke an upat lo ti khen ke ma ni kam hu ning se se ka han zalo kha mang kha van thlak vai ta late atu I ko sung pa kam van ro mi ko khan make America great again ti mi cho hlok jo ram tha
zaben to president sidonga US cho check and balance pengete Congress senator House of Representatives na ti ga ken create again ti na ke atu sung pa na chimmi cho ma na shom de ko silo ro na dang hanang ide ma President Trump a policy a policy ka chu phundang risala make America great again tika a slogan se mo a policy la make America great again tika avuni khat ko ro ka ti mi chu ani chu America first tika se chu zerunga da chukhanyan kun pil man la chukhani zerunga da ju chu alien ngan changko mi chu zaida kan lian ngan tar chin lai mo maka sulam ka skawe e kalien ngan tar ralpi chin na ti silo ken kalien ngan tar than la ti de okay se se na kan ti lian kan ngan tar se chin lai tika se mm e avun zolo ralpi pan hi nak avundi in khan Germany achiam Japan achiam khaviote US ni anmaram ka avun Germany avun serpiak chanha economy serpiak chanha Japan economy serpiak chanha telukpo jongki zolo World Trade Organization an lunhu 2001 an lunhu longa khit taikin avun changmi ka so ka alhani US arak lian ngan tukmi ka tu chu China ni lon atim chang Russia ni lon atim chang adang vialte US ni ka hoi timi vialtin hangzoni tu chu nuan chikloma chang I kapol vialte kha Trump ni avun hutika o USC alhan ban tukin kan lian ngan ter than lawa chun an mapol an kutang kanum laite teluk ni atimbik mi chu economy 2035 a chun vale chung economy kenik tlai chang lati khavialte kha Trump ni a vision arang ngai cha khan alhan ban tukin US kan rak rum than lola kan lian ngan than lawa chun teluk la rasipol ni an katang kan chelati kha aro cha khan e batak ten America first policy to me la make America great again to me ka van au pi mi ka ska se ka hen ko siam moi tu kha ka ban thal ve ta lai e VP Harris ni khan aslo atu ekam ban chim slogan ka cho an way forward ati te ma kha zalo zonga interview kip zonga khan ma kha kan ha te achin mi kha ki na a new way forward ati ka lam thar kan kal lai ti sitika khen khazai beduk lam thar ke da se ama khele atu leo mo atu leo vice president bak se atu a new way forward a new lam thakan kal lai ti tika le ama akan shoi cho ma ni president salo na tin akan shoi cho ma ni a new way forward kan kal lai ti te khen khoi ka khida kal lai ti mi se na ma ni na mu da te kha kan chiu le ga le te achimmi Harris ne achimmi bichim nak speech the pola chimmi ka thai ton mi cho we're not going to go back yet they can gear tan lo yet the chim nu nak cho Trump chan ka gear tan lo de nu nak de kesro de ro atu liu chan salon kan mo 2000 president one chan kha ta ka se ya de jon tu Trump a chu tha na jon ma liu an policy an implement to mi bol kha an rak gear pi than le ma long salo in jon ma nak zual de un kan mo zegan tala an to du mi por kha cha khan khaban to por kha cho kan du lo nu le kan kal tak chang la te mi kha se mai le the question of an holding mi khan mai le je da kan kal la tia adu mi pola tel mi cho ta chun na ga abortion ko nga Roe v Wade kha Supreme Court ne an shau tika khan nu le kier ban to ka chang ka tala cho an ni an hu ni nga ma cha khan mai le ya kan kier le ta chun na ga congressional kan tala cho congressional act kan ma kha upri kan sala ta ban to chon adang khat atar mi cho Trump chana khan atu drama pe kan tala cho ke chief of staff salola adang dang ka fire na tu fire na e nai nga yi atu ram pi upna kha stable salo foi na kan chon khaban tu kha kan kal tak la kan kier than ti lo da ban tu ko kha atar tala cho ta chun na ka si sa si chun oi za fa na te atu I comment Facebook ka za ka mu I pol he kan dilang kam mu khaw ma silo kai ma la na ma long da kam mu khaw mi se kan hu ko be ka okay okay ta
เสียจนมาคือคอมเมนต์ช่วงสำคัญเบลหนักหนานำมาหนาฮาร์โซมินหนานั่นรักมุมินหามาคันจนเตวันกัดชิงอุลาเลนันดูหนาคันจนเบลหนักจันจงค่ะกันองเขาคนหาที่มีเตค่ะวันชิงก็ดูตูกันฟังทอกจงคันก็ชิมบันตุคันแต่จตูเบลหนักอัตลังตลาดตูก็เสียเตกขัดตะไลชิมนี้ค่ะquestion วันเปนักดิ่งคันแต่ชุนนักอะไรชิมเดี๋ยวมีนั่นเสียจนดีเลยดีมันคันก็เป็นดีอะไรเตมาจนดีเลยเดี๋ยวชิมมีนั่นเสียคันจนอะไรดีมันก็เป็นดีอะไรเบลหนักค่ะถูกเดี๋ยวกันเป็นตัวดูจากคันที่เบียเตค่ะวันชิมดูเสียจนTrump policy ก็ policy ค่ะกองคันประคัตเตวินก็ตัวก็รู้ส่งปานหันจนตัวอีกeconomy inflation เตปอเต immigration กองก็ตั้มปีนชิมเลย Trump policy นี่ลายมีเตก็ส่งปานคันว่าก็ชิมเบียละลายมี Trump policy นี่เห็นใจดาคัตเตลงเตใจดา policy ตัวดิ่งมีเนี่ยอาการช็อกปี big ดิ่งมีสิที่มีเตค่ะประคัตเตนว่าก็ชิมตาละเสียปกติลองชิมดิ้งจะคัดลองบักอับปีบิ๊กที่อันรัวมีลายมีกันจ้า policy เฮpolicy เฮตั้มเดียวจะลายมีเห็นกันช็อกดิ้งมีเฮตั้มตุกเลยเต้มาชงเห็นใจดังวันชิมเราเห็นเคสกองตีลองให้กับชิมลาโมไบเดนและแฮร์ริสตัวจานี่โดนัลด์ทรัมป์สินินpower อันหลักเลยจ้างกันเต้ใจดันตัวอันที่เสียจนตัวเคสและเปโตรเลจีนันเคสโจนักเดียวที่กันพิคาร์ดีมาอันพิอันคาร์รวงเคนมาคันพิคาร์จูปีน่าจนแคนาดาเคสอันหลักมีกิสตุงไปลานพิคันอันพิมาอันพิที่ก็เคนUS ชงเคสเลดัสซีอันชัวตัวนี้ค่ะปาสันใจสมงาเดงทุกครองให้ตุ่มที่สุดและข้าติกาขันรำดังตัวขันเคสจงค่ะจอกเสจนข้าสิติกาจิดาชัวกันที่สิจนเคสมันข้าสั่งเลยจัดยังเคสกันจะแล้วอันชัวมีตอมดีเมนและจะกันที่ละซัพพลายข้าไอ้ไก่เราติดขันมาขัดจะเคสมันขัดตามตุกไก่และ US จุนเนตให้บรรทุกเป็นกุมจริงจังมีและ driving license ไอ้นี่จังเวและเรียนอัจฉริยะมีปกติจนมินุงประคัดนี่มอเตอร์ประคัดที่กันยังไงลายมีตรงนี้เห็นอัตัวจนกันนักบันสาวเดียวจังเลยมินุงประคัดนี่มอเตอร์ประคัดกันได้เคสเราเองคุยกันกันมันงาเราและโดนัลด์ทรัมป์เดียวกันจะอุลเคสมันไอเดียหนึ่งขโมยดอลลาร์ฟังนี่ใจเราช่องฟังตีลงเสียอันผู้บิ๊กเลยบางอาคันจนดอลลาร์ฟังขัดเลียสมสริเลเปียงผ่านรู้กันตี regular ขโมยมาเตียงขันผ่านอันตัวจนจะมันอุลแคลิฟูดเนี่ยตีเนี่ยจนการเล่นประคันดอลลาร์ฟังสริเตียงผ่านและฮีเคสปักโดนัลด์ทรัมป์อากาศในจ้างการเคสเฮอโจติรนาไล permit เปกทันไลจูปีน่ะจนคิสตุงไปด้านกัดชาทันไลกุมคัดชงว่าจนเคสมันเฮไก่จนตั้มปีทุ่มโคไล 40% 30% ทองเลยจนทุ่มโคไลคันนี้คันโมโตไอโมมีเวลเตสันหาเสจนตัวฮิตเตนหากันปันมีจงเสรอชวนนักเตะเคสกันปันมีน่าจงเสดีเซลและใจจงเวลเตะค่ะทุ่มเตะค่ะจนคือ transportation ค่ะทุ่มไลค่ะเตะค่ะคันหุ่นซ้ำเตนตัว grocery นี่ฟัดตินเตะกันไอ้กันดินมีที่รีจงค่ะห้องทุ่มไลและค่ะเตะค่ะจนขี่ประคัดเตลงมันนี่เช่นลายมีตั้มปีนี่เช่นภายสากันเสียบลายที่มีเตะค่ะมาประคัดเตลงค่ะกับบัญชีบริการล้มโอเคอุเสียบ่อยนะมันนี่เป็นกับเปียกๆเลยละTrump policy เห็นใจ policy เฮดาลายมีจ่าติกันช็อกบิ๊กลายที่มีเตะค่ะมันกันชิมตาลกันเบลน่ะจะอมเลยเสียงบ่อยค่ะมาเสียงว่าอัตราจังมั้งที่นัดหลักจังค่ะนักนัดหลักจังมั้งอัตราอาจจะเขาด่าว่ากันเอาด่าว่านี่ค่ะนักเอาเช็ดเลยว่าจะสิเคจะลงไงมีสิทธิ์กันเตะปุ่มปักสิทธิ์กันนักชิมข้อจนท่านนักชิมข้อแล้วสิแล้วไปชิมเนาะSo comment to ka gavan li masal za vote katlak sang early voting katlak sang ke cha Harris za vote katlak the question ka Trump policy line ni za je da thala de mi ka sarwa ka so
from a policy line mi cha je the thanga tia hen aro ok ka thai sa sai lo nan den line mi ne worrying kan worry ama bum pa ka policy thai thang tung lawa biak nak lai he kan kan ni lai chan ngai kan tala cho ma cha chun je kan tala Trump policy pakhatha mi cho biak nak kan tala cho krifa biak nak cha hen khaban dok arot mi cha khana thala te korwa ama ko khe se chon ka hian a ho na pau ti dong na van kan chim cha kan lom e ka han mang nang ma dong kha kan chim ve ta la Trump policy pakhat ten khozai policy ga da lai mi kan cha akan shok te bi san na try bi in sala ti na ro mi te ka o pakhan naka ku sung pa ni chimi ka kar mi mo e vun chim chang ni panhin nak tun ka vun kal lai overtime kan vei kan pek mi mo overtime kan chun mi ka kha tax ala te lai lo ta chun naka tua income ki zo lo kan keima ka chung khat minung na hi overtime an chun lo wa chun an income hi somnga paruk somnga panga in somnga somru kar long se thong somru kar long se nan overtime an chun ni tingkhat an phan khauzalo khat tingkhat thong somnga in tingkhat akai mi kha thong somnga bakha overtime thong somnga cha overtime tax an pay te lai lo khaban tuk stiga mi pi kha pokemon ni tanga kan ngai deu chang lai tlang le jong kan zo khu deu chang na lai atua ra kan tu tangka man kan thua khau te lo chumo thiami policy dfcia senni sia anupul sapun nak jam hana tangka chat kan thua khau te lo hi velte he overtime kan chon mi he tax alak lo ba kan chon hi ka tangka jong kan ngai lai kan chung khat jong kan zo khau na lai chun kan do thlen nak zonga san tlen nak tam bi chok lai the second lom se chon mang kan van kal ri si la na vok chang ma ti mi kong te kha na van kan chim ko ma chon na vok mi na vok na ti mo na tim sia jo hawla na vok la tin chim ma that a chon okay ka vote relo e office tampi mo ko kan panga hin maka chun ka kal te lai ni rong selola dikhan ni ronga e Trump ka vote lai zarunga da ka vote lai tikhachu na ka halo na ten toina ka vun chima kan chon atu economy policy shim kha ka war apan hina Harris si economy policy ka chimulo vai kadu ngai te azai ni khinda me pi cha chanak cho pi lai atu tiang hi a policy America minu 40% a policy ni fian khori lo e atua Harris if Harris la a timple ni ani har bak mi chu Biden's record defense se an defense kho baklo defendant to kho baklo atu zong he ama a policy he zaipol da economy cha akalpi lai pakhat chimmi chu human kain lo na dinga prai coaching ka tu lai ti khlong khasi je tin tu lai ani fyang lo apan hi nak capital gain tax kalak lai ti ze de chingdu ti khan chun atu in na ngai in na zur rilo alhana 2020 ya tingkhala thong somngan harak cholo atu 2025 ya na in kha ting hi la thong songa phanchang lai ka ting khat kai chang kha pol khan ne in man na zur rilo mi kha tax an la ko lai e khaban tuk te a policy kha ama atan tu liberal media pol CNBC MSNBC pol man ne hi ni zai da me pi cha thana ka chop pi lai te kan thai khalo en ti detail jong achim khalo zolo campaign atu naga khi a policy chimi nagin nau kan thalai talong ka chimi kis ka mi PVL te ke vazau na lo freedom ma abortion na khalong khan chimlai adang pon chimlai lo nine Trump campaign a khin vazau lo policy long te achilai no tax on tips no tax on overtime achun drill baby drill kes kan chole te kase e big nak lei chu vum ri chalo an policy from economy policy from kha here is angai zong ngai lo we atan piok zong kha lo e Trump tu he chu a policy ki economy 2016 in 20 kar tu ni economy rakta record tang ai Harris to Biden hen tu ye Biden ni US Trump chung ni her mi policy velte la
foreign policy velte ama ka tlai ter di ti ka atlai chimam la inflation zom han interest rate zom han vale chung ki baran thau ka he ban tu kumli pe chan ding he chu kan zen ko swing staple ni zerunga da tu phula hit ta in tramni tai chang ti khan chun an chei tuk ve chang middle class long te khan sima tam de chu swing state mi po ki economy kong shum mi pi bi kan cha zolo tu poland to mi z the top issue and see tia ante economy 40% immigration 30% ban du se abortion he chu 20 to 30% long se the pin abortion an care to claim lo harris tu ni chun abortion hi betak den tu la khaban tu abortion no tha campaign long kha ran ko mix ko policy ngai lo harris se asia chon Harris kong ka tu bana ban chim le Harris kong ka ban tang lo ta lai Harris policy pakai kata cho ko la na chun ne lo chum ko se na te Harris policy he kan lai mi cha atha bak mi ke be ko lai chu cha Harris policy atha ve ko lai bi kan cha atha ko la ti na ro mi pakhat na kan chim ve chem ka kan chim ve le te mang khamo van pe lo ka okay mama govern chim chang ro te Harris policy angai lo runga kin aza okjong ka thailo a campaign ka zul ton la abortion ko long ka se abortion to tam la te no tha ter de ha la ma long ka ko adang po economy policy zong kha price coaching atimi ma long ka se khaman kha tha ten detail in a plan khaw lo price coaching tu kha avun tu khan chun company vial te CEO meeting an tu nakiba vo kal lai chawza minung kha va tha te na lai khatiang kha practical se mo tis asilo mi ke se phone chu cha jan a policy ngai lo chimo ka thailo atu okay sia chen mak a policy kong kha tam de ke along ke van lu ko se ko na te khan chan tam tu kan ngai lo cha han te policy ko cho an ngai ko na te khan du lo kha cho phun dang wa sing ha le te na te khan policy cho an page te polong khan an chat mi ka bo mo ko na te mo atu na ban chim mi capital gain tax te pol na ka cho policy was ko atha lo ki pa was velete makhalam ka cho was se la ka han siang boy club ban pe zo than lai Harris policy hin lai mi kan cha atha bak ti an ro mi pakhat te khan bakan chim ve than te Harris Sir hui tu team te ka hen kai cho mi pi za thala tu mi kha ka zau ton ma pum bak cha long a khorot mi slowen pakhat na ka hal cha Harris ne policy thala lai mi za thala te gro mi cho America hen lai mi sifak tam bi kan na ta chun na ka pakhat ai chim ning la Republican poll ne an du lo mi so minimum wage $15 an hour kai tar hen du lo ma kha national minimum rian kan tuan te ka a ho pa atom big nazi phada phang thai ngan nga la te mi policy kha ni changai ma khalai mi kan cha thala te kro pakhat na adang pol sifak atang pin sifak pol kan cha hen Harris policy cha tha de frim example pakhat fonte atu na ven ka bek mi zalo minimum lo adang sifak kan cha athat ma pakhat fonte na ven chim khoi na ba ka minimum wage start lo na ka Medicare slow la food stamp snap benefit ban tuk pol he tam bi he federal chawza an funding kan nga mi se Republican poll to Trump the poll ne an du per mi chama kha Saudi an team Saudi slow la khat an team ka tala cho lai mi tam pi he Trump war nga mi zong food stamp e mi long ten san ha ma pol kha ta chuna ka refugee bom na phun kha Republican atu alayan Trump poll nen war mi cho ma ten kan diaw la ta khas ko nan khan chawza bom na ai tu lila pol khama pol khan sana zai pau kha chawza ne hen mi au kha kan elet nak salon khan America ram zonga hen sifak santai lo khan umve na mi ate khawda mi khan umve sanan ten santai lo mi pol bob nak cha khan chawza ne bob ning sit mi khan DRP ke chama kha kuar se chu ka han ka usung pa nang ma ni Harris Trump kana vote ko chana te Harris ong he athat nak chum be from la lai mi cha mo
มาจากคันอาถามีโซนจะถาก็ตินรัวมีมาจนมาขับขัดติกันอาเวกันชิมเวตาล kalom Harris led Harris policy to Trump policy le Obama policy kisako kan hong le 60 minute zai lo ye CBS news interview an haliwa kan Biden chose President Biden a policy pin le zai bantuk da kal tharin kalpiding nanai mi zai da umanti kathuak thrim a chok lo ti ko cho chimdu mi cho atu yan kalpi mi policy pina khan Harris ni policy tharana mi umlo ama azong khe vision zong nei la lo Obama te pol thok e kal mi se ko Harris ke le Harris i a policy be pi big mi cho abortion se now tha now shok now tha ma kha an policy fa se an ma Harris long se lo Democrat Party an top number 1 in policy cho now shok now thak bak se ko ma kha kan zoom na khe van vule ai dang mi se chun apan hi na ka an policy ngan big cho khaban tuk social issue se mi same sex marriage te na nulen nu pale pa thidum na kha polvial te khe an policy top ai tel min se chun an ni cho mirum khathek tampi kau lak e chawza sina khan chawza khangan pi sari chawza ni khan zeipo kha phod I chawza ni khan zeipo control khan etim e socialist style kan tila cho mirum sini tax tampi lak e te khan zegan tilai rian tuan hom lo mi thathu pol ten ha chun khaban tu bom ten ha khase le atu full step 8 tu nai siang boy aban chin mi kha atu lai mi he US kan phak na khi kum thlai nga kum kul rong te sana hen ka zau tik na hen lai mi tluk I athang chho mi hi kan umla lo da ti akarwa atu mi nak pol khi zau naw lo US na khe akuma za leng se chang full step a mi khe ami phunin to ko sila lai mi naken minak khe full step a min tam de la atu lai mi ka zau tik na khen zeidang to ko thelo kan ma chat long hi to ko se full step a mi kan zor tuk chang chun kan zor tuk chang pina khen social worker man ni khen rian lo tuk se chang ti cho full step mi zong he kum khat voi khat report a pek la kan ma chat man a khen full step a mi tuk ti lo le lai mi cho a fel mi kan se rian tuan hom mi kan se atu hen ke chu ko zum ba lai mi refugee phan kum ra chung chang mi kum nga kum ruk chung mi he full step mi kan ti lai ke chu ka zum lem lo luk nun lai mi chu rian tuan hom mi kan se cho over time zong ke zat pau cho tuan hom mi bakan se cho chun lai mi chu atam de chu case ta ken thek pek mi rian tuan mi kan tam a chawza cha han kan than hem thek zo tha ten kan pek chun over time zong ke her to kan tuan le atu nai siang boy ban chin mi he pustem ai big chu lai mi kan semen la ti mi ke cho kazum la minak tu he US pustem ai big mi chu minak an selai ti kha ke ma kazum nim simo ke phundang ni ro thla mi phun thlei dan nak ti ban token nan ro sol la kha chu ke ma ka hu ning se siang boy ni kan hu ning kha chim be ma cha khan ke ma zong ni ka hu ning kha ka ban chim ding se elai mi he middle class bakan phan chang kan income ten ha zong za ula atu million na ban ai chu mi kan ban tam ngai chang le hin hukum ko kum fran chon lai mi million na tam pi kan te lai chun kan ma pol man kan phak na kum thlai nga kum le rok sena hen kan kut tanga mirang zong an tuan chang kan kut tanga minak zong an tuan kan kut tanga Spain zong an tuan Philippines Indonesia kol mi zong lai mi kut tanga rian tuan min tam tuk chang le chu cha chun siang boy aban chin mi kha chu ka zum tuk ti law lai mi middle class a kan phan ko chang ti mi kha ka zum ning te se chun Harris ni chun a policy a chim mi chu tu dai ka ban chim man tu khan ani an policy number 1 so abortion ka sakau la abortion chu lai mi cha chun khri fa si mi ni chun abortion chu lai non ka sakau chu abenabia rep khai ti ban tok chun kum tling law tlai threm ti ban tuk la maina ti ban tuk ve kha chu kan thei thiam chiao ko senain kha ban tuk aselo mi zalong tok e my body my right hi ti rong sang e kan body chung an zai man na ne thak kholo ti ban tuk pom ning kha chu se ten ru anak se khri fa se mi ni chun kan pum chu biak en do si chu bible cha jong chu kan pum hi thiang ten kan chia ding ni se
kan pum chu biak in sti kha khri fai kan zum ning se la chu cha chun ban tuk social issue si an chun di issue an chun democratic chu ve zegan tilai cha pau ban chima chun khochia kan tin hala kho wang kan tin hala mo ma ban tuk kha khri fa zum nak cha khan chun ase khol tuk mi se ka ku boy ka bun le ta lo ma kha Sisa. ama bum bak le slowen ma helai mi tampi ne kan ro mi se akan zau tu po zong ne tampi zau lai cha ko ku hum ka pom ning se biak na kong zonga gay marriage kong zonga alai biak na konga kan biak nak cho kan ma la pathian pum bak i pe tlai nak se chon kan zum mi zong ma he cho republican po zong chon freedom adu mi ne chon tampi ne thai mi chon pom mi se kan zum nak cho pathian kan zum nak cho kan ma la pum bak pe tlai nak se cha biak an kal mi ne biak an kan kal chon akal lo mi zong kan chon online apu mi zong kan zerwanga da midang pakhat nu midang pakhat pa kha nang cho na du mi na tu khalo ti atu cho chawza bak ne mo chawza bak ne ma he na tu khalo ti vet mi kha ma mi mo biak nak lai zau zong in pum pa ka minung pakhat ni khan ta chun na ka thir pakhat khat tu adu abortion zong ba zonga biak nak in a man lo ti kan ta su zonga chawza ne ma kha khamding sit ya kan ruat mo chon gay marriage kong zonga an ma pum pak ne zu mi an to mi sia chon hil zong chen vetla kong ha snan tin nang mane ma kha akan zau tu mo lai mi tampi ne ma kha judge nak no nang mane ma nu ma pa kha hil thak nak no ngai ding sit ya ke jor wat la bible ne kan chon piak mi zong sa la chon a thayen ka chin ton mi cho america America thok ka te thayin tampi an rak chai mi cho separation of state and church to me he said the federal papers are khen tampi an rak tial biak na kong abortion kong zong chu adang dang heban tok social issues zong a hen chawza ne ma hitwa ha ti mi kha ke cho ka pom mi salaw midang pakhat and freedom restricted zagan tala kham tok kha khri fa kan rian zong salaw te karwa kavun bet ko bang ve ma ke ma ko Seven he the lai mi lai mi Zalo mamang na van bet thana te atu comment zonga si se kan zo tu pi comment na van kan comment jo zeban tu comment si zonga na kan tel pi cha kan lom tuk ti mi kha avan chim ga du atu lewa live thami tampi anum lai ma chung donga ka hin si se na na kan tel pi cha kan lom tuk ti mi te kha chang van ten pa hin mi pi kha lom na de van chim ga du kha mamang van pe ka okay si se lo Siangbuni vunchi mi Federalist paper ni separation of state and government timi ka vunchi mi ka Federalist paper ni achimdu mi jo state ni biak na ka establishment to la lawti ka se achimdu nak jo state pakhan hi kan biak nak asila tia pakhat khat khan nan thim la lawti ka se kolram ki jo boda ke anma state biak nak chan thimmo kaka bylaw ni US constitution achol hang lo mi ka se US constitution ni achol han lo cha an tu bak velo atu kan chimi hi achau za ni machu tual ha machu biak na ha akai lo cha tual ha tia tin nak no ngein has tia achau za kha kan ti mi ka se lo achau za ni kha tin nak no an ngei lo bantuk in achau za ni khapol ideology kha promote an tu ka haw velo ta chun na kan chima chun atu California state lebanga khan chun ngakchia kumtling lo ngakche pol kha siangin na LGBTQ chat tampian chonter ha anchim na project tampian tu ter ha anlung thlen ani zuam mi an thlen komin ha popo kha nulpa theater lo bagin search tu ha kha kumchunga lo tharan chu mi se California chu kan thai liberal thon nak Harris achua nak se khaban tuksia chunla kai meri songkha wam kauna sa du mi chu simhan se lo biak nak kai me ka biak na ronga bible ka tlai ka bible ni ale khan lo chu cha wedding kan tu khon ha lo
tia pastor pa khaniti se lo kha LGBTQ pul ni kan pastor pul kha tazan chule thon thakho kha vialte freedom of religion ti mi kan ngai mi kan right vialte constitution ni right akan peng mi vialte kha LGBTQ sia khaban to liberal idea pul ni chawzan promote avun tu khan chon pastor zong thong thakho si chon khai at tu pa zong ni LGBTQ chu kusum na ka kai lo cha kan tu pe khon ha lo ati a chon kha pol tiang kha ta za chwe ko si kha tiang kha a chawzan ni no le pek na kha a hawlo chawzan ni promote tu kha lo atu state tampia chon LGBTQ chan ha kha siang an chon ter chang na require baksi kha pol kha zoom tu kan ni kan cha I kabyang na ha kai lo tia allen zonga kha alnga lo na ala chun thong na ta ko lai ka tiang kha zolman lo a chawza ni siangin ha chontek a hauma I moral issue tiang kha chu a chawza ni chim nang no la ngai lo ban tuk ten a chawza ni promote tu nang no kha ngai ve lo maka lai mi tampi ni tua issue ngai kan chemi ke makisimo e chawza ni promote tu ve la sa chawna za ni khapol na ka usa pe vin ha la sa okay chikate ka vun le ta la ma kha sa na vun chim mi kha da ka tu ka vun chim mi se cho chawza ni promotion to la sa na te atu trump atat mi pol ne chon ta chun na ka abortion zong kha kham di ma bial te kha da ka chawza nen tu mi se chomo chon rights kong happy line gay marriage so constitution chunga court ne US Supreme Court yang ne ma he cho rights an nge minung pakhat ne an nge mi se ma cha chun kan chawlan tia constitution within constitution an bian cha mi se atu zong cho vun kompa de vun kier than se lo tunai de vun chim mi kha state pakhat ne te kau nain atu national chawza ne tu Trump la atan tu pol ne ni ti mi cho ma than ne khaban tu ase khawlo mi kha khri faram kan ko la cho khri faram kan sarla dia ne ti mi kha cho khaban tu kha kan du lo cha ko ram jong kan klik tak chmo boda kan ni cho minority kan se buddhist ram kan umte ka khri fa kan se kan du lo bu na buin ta chun na ga buddhist biak na hoin ha kan du tar slo la khaban tu kan to mi na kha kan to tar cha kaban tu kan rak ton di chang cha khan kaban tu to na kha cho thalo tia kan ta cha kan tik tak cho America khri fa kan se kan ni cha chun poi ha lo sna ten muslim mi slo la khwa kan ro khwa chon biak na ka zum lo mi pu kha kan ro biak khu be na ok so right and ngai be cho US constitution tanga ema kha chim du mi kha se alayen republican ne am policy zo slo ma tak ta ko lo chon Trump pum pak ge apom mi bak se ban tok tam pi chomo khaban tok chon evangelical che kapol nem bom America cho khri faram baka biak na song he khri fa se te mi kha atu kha an kal pi chuma mi sima kha kan dau mi kha se athalo mi kan tala cho se bakha mang kha tu ka makha kan kampote vandin makha atu I California kong na chimmi cha kan te Louisiana na chon Ten Commandment ka siang na khan tarding khan anti tham ve na la khatalai ni la LGBT ku kong khan ta khan ti da khan makha jong kha ka tu I ro na promote to chawza ni promote to asave ko lo mo ti mi khatalai ya la kan soi na kam ma li khatalai la Republican governor li la ni khan khaban to Ten Commandment ka nan to shum na ti salo na te khan to na pe amen kana pe amen lo khan kana kwat hala kana prem pe hala sponsor kan ngai ding pain te nan tan hala ti kana ti mi jong chu atu I chawza ni vai khak chu sve ko lo ma jai vei tin selo khatin a chawza ni LGBTQ bantuk ideology tampi policy promote an tu runga khan kan falete an rok di sual lai public school la bantu long an chon na chun an rok tuk solete an phancha khan khatin an tu jong khis khawmen alhan chu rok umbal lo alhan LGBTQ promotion jong he tampi rok umlo Obama chane inka tamtuk inka kaupi avun on piang nai ti tin a thongmi si tu Democratic Party he chu alhan Democratic Party bantu kan sitelo ke LGBTQ atan tak tang me activist pol la Hamas atan mi minung hani control mix change
khavial te ni siang in zonga kan falete an thluk an tol chuan ha lai te an phan runga khan 10 commandment yang kha tar kha an chimi ka se e athok tu tak chu anma vacancy to liberal party hin se ke ma cho kam bun ha chin to la ma cho chawza ne 10 commandment bak siang nan tar mi chu zin na pom kun na tunai Trump ne kabam tok to ha nan to phone ma khala ta han te na ruat man to mi to an chawza to mi chu 10 commandment ka chu athala thalo te chu kachim khovela lo arong jo anma stay issue an ngai mi ka sala issue tampi thelhai ta ka hauve mo e ma belte siang in ni 10 commandment chia tu dau riang bang in LGBT ka chon pyang to pom ka chu ase khode lo Okay, sia chuan kam van Ema pakate ka van chim khoma. okay osong song pa van chem US siang in tampi a hin evolution theory an chon piak ta chamo. Atu liberal an thon no hin US siang in tam deu a hin evolution theory kan fal an chon piak na. Jeruang da creation theory ti an chon piak win na law. Ti mi behal na ka kai chu ka nei. Evolution theory an chon piak na sia chun creation theory zong kan chon piak ding na se. Je chatia a chu ban tuk chun US chun an thai ban tuken zalong ten kri fa mi na ni zalong ten US rama pathian biak du ruanga an ra min se Mayflower tin bon da ka chi te arak phan min se le atua ze da hong chang kan ti sia chun vulai chung ram ke pin biak nak phun kip an hong phan mi phun kip kan hong phan te ka kan ti khan aban kan cho chin lang mang te ka khen ke US ram ke kan biak nak zong ke aban filter chin lang mang ban tuk ke lo le angai ti chun US phung ram pi an rak soi leo zong a hen kri fa kan zoom nak he hin ai kat lo ding tha ti an rak soi kang asinain tu ka chem ban tuk khan US a huwa mi US ram a huwa mi kri fa a huwa mi na US ram chung an hong lut ve khatika khan azai mozet kha ze kan tilai atu upadi sar khomi congress ten han hong lut chu chun bechai tu nan an hong phan chun a chawza rian han hong tuan thitikan hong tika khan kha na point khen mun sam te khan an hong thange khatikan hi kai biak nak nei lo pol he khan van de tuai liberal pol he khan van de tuai tika khan atu khri fa pol tu kha kan mun ma khat hun sam ten kan ei tere atu achun zaida chang ti achun khri fa tiang kha US ram chu khri fa na ni zalong ten biak kho nak ram an rak sar misanan atu achun khri fa mui sam po kha an du ti lo liberal point in democrat point hin khri fa he ip tlai mi cho zai man du ti lo an ram bak lo chun an ma hrim kha anti court mo pathian ara chan mi long te khan atam de uchan van chang thua ma chang tha ma kha pol kha atui biak nak nei lo mi khri fa jong se lo mi muslim jong se lo mi zai man biak nak anei lo mi pol khan van tuai la atui khri fa pol he ke ze kan tilai injuni lauzu pon chuat ti ban tuken pon chuan kan tim mi se lim hai nei ye tu ban tuke democrat pol an thon chin lang mang si si chun khri fa pol kan zum nak jong he ke kan mun ma ke abi chin lai e khri fa conservative poli khri fa pol conservative poli kan vision kan ru nak te po jong ke ze kan tilai social media se chun ki big tech point ha se chun atu mainstream media point khen batak ten an phi khar thua ma chumo abena bia kokal ten ha khen vakal lo abena bia Trump la republican that lo nak cho search engine khen ban hol lo real chok lo nan hu lai asinain republican la conservative idea and vision athami pol khe vohol mano tam tuk an thami ti se ma khi pol tikin hun sam te khen a ri ram te kan cha in pai le chun US ke second tilai khri fa population kan tam de mi hrim khen du lo democrat point khen chun khri fa kan zum nak hrim khe a ram pi bakan fo an tem le chu cha chun democrat poll kan thon ter ngai kan vote na sia kan vote na po sia khen chun
ครีไฟที่มีซูมตุกันจ่าเห็นจนแค่กันลำแค่บิชินแล้วมังติมเตะค่ะกับมันเปชิตา ke usung pa kam bun ha chun to la biak na kong happy line US chawza ma sala Republican ma sala Democrat pol nezit dan han in no ning se the news tampirian mi chunen thai ko la abene bia ha nang ma pum pak na biak na ga ze ta han in no mi ma atu ke ma pum pak chun nan kan thori lo we senai kri fa zoom tu na kan han no chang ta cho ze he dai lo kan ti chun Hitler ni ju pol rak tha na liawi kha liaw ara ka tel mi pa ni charak tial ni kan hu ko lai andak rai trade union pol kha chạy ăn vật tiệm ăn vật chạy next này trade union sẽ lồng mi point chốn cần đi cho trade union này tên lồng mi cần sẽ anh thì dây mà đại tiền nông biak chốn atom pala khan mi phun đang thong chạy than na cần đi cho cần sẽ lồng anh thì đang tất cả anh vấn đề thì là đông nạc chốn khát thì ai pay chiêm lăng mà mi khát đông nạc anh đặt chạy na cái chiêm du mi cho ni khát à chốn tất cả anh cần tí lăng mang lại nang mà là cái mà phun bạc chung at lạc không mi se nang malaki ma pumpak chung atlak long phana khan na fa le chung zonga khan ma thil he achang khote mi se mai le achun nang ma zong khani ni khata chun khri fa na si ruanga khan mo abana bia LGBT ni ma pakhat khat ma business na batu la abana bia chang na bareu la LGBTQ ni khan wedding cha chang reu ra kan sar piak tu lo kasar khol tu lo phone ni tlak kho mi se cho anin chai kho mi se cho pakaten ku lai ram thang kha ka vun pe piak man lai atu LGBTQ ni hin pumpak nan kan ho ri lo kolram jong khi min nong lai ni hi kan han ru kan ho lo kan thai go chamo man zetlugun kan thin hun zetlugun da kan mi phun ha harna ka pek min ha runga kan thin hun kem pumpak min nong lai ni harna ka pe lo tu atua US kum ka pe ko lo US song hi LGBTQ ni tua chun harna kan pe ko ri lo simhan se lo khatin federal in avun kalta tak a chun kan falvilte harna kan pek chang halai an thlok an tol di chang halai hin hu kum tampia chun democratic an tlai penga chun hi ka funu ka si hi ka pasiti kan chim khautin halai lo khati nung tung me se atwa laimi polni biagin tampi kan chok o US krifan tla tuk chang e biagin kharthuma chang ante kan ve khatlein kan zamfak na kan ngain ha pol athok nak chu liberal pol ni he bantuk ngak che pol khaminau te tek an thlok an tol na atwa biagin man pandu ti lo krifa si komi ni he bantuk LGBTQ le liberal policy tampi promote kan to kan support mi he cho malaya kumra atu kan palete kum somman achung le pol an kan thi tak tika chun zom han le biagin tampi kan khartela atu kan chongmi pol he kan khardi tin hala ke cho ma ta khan midau kan biak na ga midau ka tel ve LGBTQ kong ta ban to ka kan midau polan tlaw law an tlaw nak so ta chum na ka biak an refreshim kan du ti law pastor to mi ta pi chan thai LGBTQ siang nan chim na ronga salaw gay marriage kong an chim na ronga salaw krifa bu ne pastor te ne kan tlai khon ha law ma cha chon an tlaw mi ka se kan chambam na kha midang ke an ma te ko mi ha kan ho lo mi kan biak na jong ha kan ho lo niftin kan kan na jong ha kan ho lo kan problem kha kan biak na ku mi kan problem kan midang kan blame lang mang mi ha ka cho man lo te kara hi pol hi sengna normalize an vuntu chang khan chon kan faleten apoi lo timi khan ngai te lai apoi lo timi ngai khan chon issue pakhat avun ithat lang mang lai atui kan falete biagin bau chan min ha ke light lang e thang dio mi mu tam jo chan siri lai kai achok mi kan falete ha hi zom hanulo hi vei biagin zong thatin kan sim khon ha lo sengina hi pol liberal pol ni LGBTQ tampi an chon pek hala project an tu ter halai a phun normalize an vun tu takti khan chon kan tlo bakte ka lai se sai kan lom chan he khoi nai cheu bak song long athan chang cha khan topic dang kam wang kal lai thai jan lai kip lai zong khan ma hi kong chu kam ban pe than ten lai
comment akan pe tu zong kha tampi kan van rel kon ha kan alom kan le kolom tam da kan le kon ha lo na te kan nak rel di ko ti mi te kha van chim ka du e na ten na kan comment tik tu akhan asi kho chongen bethalo ke ipop nak kha cho adang kha cho an chim mi ko anan tu mi po van chim kho se ko na ten ipop nak te pol kha cho za fa na te van chim lo ding tu kan ka han ka van non ha asia chon kai ku su pa kha van ka tham ta su te rip atu in van chim mi akhan immigration ko akhan tam non na van chim te a number ka chatu na chim to kan an rel kho mi he 10 to 12 million san te ma khan rel kho lo mi kan tam tok tin pha long kha om vela number ko akhan chon topic dang ta se ko na te khan millions leng pi at tam pi ka ka hin a phan ti mi kha hoponi pom kho mi che se asin ate en kam ma lai mi zong he illegal chu kan khat ko na ten illegal khan an thok e ma khan nu khan legal pol ka ke athi ve them na mo refugee pol ka begin ti mi kha khatalai ni khan am van nam ngai mi ka se ma si te ka immigration he top issue se ko na ten lai mi kan cha chun immigration la ya alam akwa da mi he kan cha chun atha de ko lo mo ma hi ruang zong a hen US kan phak khodi na ma si cha hen mi immigration ko a hen republican le he an extreme tuk ma nan extreme tuk de an timi nan policy extreme tuk de timi be hal na khe setin da na kan le na lai pakhat na ka te Trump ni zuet zuet ram chunga legal te alut mi kong kha tampi chimbal law atu chim mi chu illegal immigration ka chimpeng mi se illegal immigration atu illegal immigration alut mi chunga hen mi rak that bal mi minung thong hlei thum le som ko le pakua tluk throng he an lut ti se chomo ma pole hlein Venezuela le ki Honduras le El Salvador le throng he ram yan tam ti se chomo ma naram ni thong an rak thak bal mi le thong tak dingi an doi mi an hol mi pol vial te minung thong hlei thum rang lo khazu an phan ti se cho ma chu crime rak tu bal mi mo ma pol khi democrat chawza ni an zau so so mi khe kan chin mi se US to land of opportunity ramase asylum du mi an ram harnak tak chunge arami kha ni asylum an siau refugee an siau kha baya aphung se ka aphung se te ba zo ni ka pom mi se asinain atu ban tukin illegal baken drug dealer te has ke human trafficking atu mi te na chon atu ban tukin than liawi an ram ni mi that lai no pol an lu mi kha ke chu baya asikholo mi city kha ka chim du big mi se le na chim ban tukin affair lo tuk mi zaida city se achon visa zong how lo background check zong how lo zainpon how lo back in avai illegal back itiluan back in van luan tur mi hi chu ke chu zuet cha ka pom lo zai cha ti achon background check thong na lo second tila an zapi ten zong background check thong na lo chun background an check kho mi man na khan lu tur chem na an release na le kha cha khan ma ruang a hen US a hen crime tam tu akar ti se ko kan hnung le khan ABC News Donald Trump le Harris intervey debate to le khan moderator pani khan Trump ni vai crime akar tu ko ti le moderator pani khan akar lo ti chumo asena ne nuwa khan zailo homeland security ni vai report an ban chu pi te ka chun crime ka rakar to ko cho la ka chim du mi cho lai mi legal ten refugee and rat mi ka thatu rari na se raleng mang na se asina belten zuet chawza ni zalong tukin ramri a oni miswal pol mithalo mi na US huami abenabia tu US ni terrorist a chian mi minung tampi zong an rak lu chamo tun drak US a hen drak ruang a hen kum khata hen ting khat deng mang an thi ti si chomo ma drak bia te alu nak zong atam deu bik atam deu cho tu ramrin se ka chu cha chun atu kan fa naw le tampi Indianapolis zong nan mu kola Dallas zong nan mu kola Maryland zong tampi kan mu ko
darak tam ni hin kan fale tam tu ro chang na le chu cha chun ma ban tu zong he azor kho nak ding a hen kai chu ram ri te hai chu an ven de ushim hau ko te le kai chu legal ten rat mi kha cha pawai lo atu lai mi chu tam u chu legal te ram mi kan se zai pan Trump a chu zong chu lo zo hon chu zong a ma ban tu khi chu peng ko la le cha tia refugee chu Trump a chu zong a san liang kum li liang zong a khan refugee lak thiam ko na atu zong Trump a chu zong a refugee chu process ta kal ning ten kal la se na en project thar tu a khan chon atlom le tam kha chu ko lai Biden le har chau za zong le hen refugee tam de on lak mi na cho koram le slem lo Afghanistan le thong na chon ram dang dang se ko tu koram ya lak mi na cho chim tlak sa lo ti mi te ha pa ban cham tu ta si mi kai lo so se asia chon ka hin mang khate ka tu immigration kong tip chim akan van taning la atui avan zelo chim atu kha illegal ticket so kan thai chim ka sa na te in kan ton mi asian chinese kha rak khwat na hati asian hai kha rak chang le ma kha kan lai mi zo kha fa nak te pona kan rak tong na te zonga ke springfield ohio wa chu e tila haiti minu haitian pol na kha kaban tu te na awati na ti ka trump ni hiban to phai achim te ka hin illegal avasi zonga khan kaban tuk mui sama chong mi pau kha thi ti chang na makasi dia ke hiban tuk ke lai mi kan cha le ni fatin te kan ton mi se kan mui kan thleng khol ti lo ma si ti ka hen pakhat na ka mi he kan lai mi kan cha chun chau hlan har kolomo ti mi ma chun panhina ka tu a song song pa na van chim mi ka refugee chan la lai na te khan aminung kan tlom ding mi kha ke afiam mi se arong cho arak ton yo jong khaminung tlom lo kan rak phak chang kan rak phak te ka khante ma te a hen mi hi policy hi cho immigration le a hen chon trump hi lai mi kan cha chon a chaw phan a har ti khat ta le ni an van chim mi hi ta za tin da na le ve na lai khatin Trump ni avun chimi chukhat polmo ruanak thangai lomi polni ani laksuang mi khase e extreme to kan avun kalpi ronga khan chukhat thin phang nai springfield ohio to ban to khacho e Haitian minung pol khan se timin ha kha Haitian minung pol ke ui chaw an nei bak cho chi zo zong nai cho chim ma haw ma ti ya chim ma haw ma ti mi kha chim na khatin achim na ka ruang kha ai khapong tuk chang je runga ai pun tuk tia khan chon 11 million vutiko 12 million vutiko Harris la Biden bang na amvun lu na ter na tiga khachunga khan thong le thum leng lai nong case angai bakmi makhani tel khapul khatu he US ka ki ban change anai Colorado state ha khan chun apartment na khan tingjang chumo khaban to ke keng ta takbak ti nung ta tangmen an se khapul je dan tori ti chun atu Ohio pakhat Ohio Mississippi Georgia dikmak chun nurse atun lomi bakha illegal immigrant pakhat pa bangne nurse atun lomi atlai rem no atha khaban tu kha US an case ka tampi illegal anrat leilhaya US minung har nak kin anvun pek na runga khan Trump kha US adobak mi minung svetika achal tilawi tikhan avun shimi ka se Trump chan zonga refugee tampian rakum ko anrak la ko atukum hi tukum titika 2023 khan US ni refugee thongsom rung anrak lak kolram mi hi thongruk longkani tel chon 2022 khan thongkul thonga refugee lak kolram hi thong hi longkani tel 2021 khan refugee thonglei khat US nan rak lak kolram mi hi zasri la somsri la panhi long kanita hitin titika atu kau hi refugee lakding kan se zerunga atu ral kan thau na kan ngai lo mu Mizoram kan jam India kan ram ve Malaysia Thailand kan jam di atu bak refugee dim hun bakan se ja Harris Biden zedan tua an tu tung lo ja mi tampi betu hain lakding kan se so an kan lak tung lo kaban to anma pol ni khan chun tamdian focus mi chu atua tampilun mi na hi Democratic Republic of Congo ti se makhala Afghanistan le deuka an focus ta na horam cha fo athaijong khan kan thaiti le lo da tim ha le ya chung atu hi refugee dim hun bakan se an kan la lo
kan tlom tuk tak aphan mi hi Kasi kahit iman ito ang pati kaman bet ko ma okay chip ko sa zero ka zero ang ada ma chukhin illegal and looter nati mi khatong pati ban chim ta du te atu cha real cha tampi real mi chin thai ko lai democrat party ni khen atu minung illegal minung tam pilu terin mai le chun work permit jong van pek work permit pek nuwa ti khan minung tam pi fan ban nei te la tin fan nei hun fan zo khen tu ti ban tu khan hun sam ten adong nak chun ke green card and citizen teng pek kho ding ke ani tin mi se ko lema he abane bia texas te na ke red state se blue state yan thlen kho si chun mai le akhen democrat president sizung zal kho na khen du chun pani na ka how representative ke anan thai ban to ken lawmaker an si te ka luzi an tam de pau si chun ma ke luzi tam de nak pau ke kum fate sorry election lai po akhin ram rian chen peng te chati chun flood do ti mi cho representative cho luzi le ikal mi se le luzi khin ti khin mun sam te khin hi dong nak influence to e dong nak chun ki how representative zong ki democrat point khin second dilai control ko peng an ma du ninge upadi sar tiang zong khe ani ti mi silati mi kha ki second dilai YouTuber te na zong chun blogger te na zong ni khan angai mi chun tampi nen thaila ma tiang khe ni ti mi se atui illegal an lu ter ni na khe angai te chun refugee zong se illegal po zong se tampi an kan au mi zong khe lai mi an kan dot tuk cha se lo cho lai mi zong khe an kan thailem la lao atu lai mi refugee an kan lak mi zong khe ati Southeast Asia e khoitan chung an kan pek mi se ko lai ma ka cho au pau nen thai di mi se ko an kan dot tuk ruang asalo refugee kan lak mi he angai te chon a thain atu illegal tam tuk an luter mi na he chon ma democrat point khin ki long term planning cha e an ma cha that nak an ma interest cha e an kan luter mi se ko lei cho ki mi pem immigrant poll hi democrat point hin kan zon an kan ro thei ruang asalo an kan dot thei ruang asalo ma hi cho an ma interest chai an tu mi se ko ti mi te ka tom pa te ka ban bet chi ta go boy se boy ban chim ka facts lo mi tam ngai kan chim mo tom pa te ko ram ta hala number 1 America border lutika khan immigration law baka Trump chawza sezonga chon Biden chawza sezonga asylum sokadu zerwanga de chon kan rama kan threm ti an this year chon process an zulmi dei chawza pa ne ma kha kher cho nga lo ma cha chen tha to mi na se kan ma lai mi zong Mexico tam pian lu te ko rama kan threm cha ti an te ma khan thong an thak na process an to an ha an chwak ma khan an asylum process ka abunkal duwa khang work permit ban dok pol kha an chung kha so cho thalo dia a film mi pol nen twak cha khan rian ron na kan pek chung mi na se ma kha law se ro document khan kan chem ma kha man lo pani na ka Trump chan na khan Trump chan khan Obama chan khan refugee lak mi he refugee zong grok ton ba le an tua US chawza ni hen thong som re rong he kumfitin ma rong Obama chan rong kan rak lak ton Trump chan na khan jon phi ban to ka chang travel ban hoi na rak to khamo Trump chawza kha ama zong ne ka tai la lo tia arak ai ruat ro lo pi bun tai ti ka khan je da chang ti sia chon travel ban policy hoi na bun to ema lio khan ko ram zong a tar ro ka te boi nak phun rak chwak ta chun naga tam deu kha muslim ram de ban du po khan rak se mo chimdu mi jo bia kan chim de khan ro nak so slaw facts kan chim ha chon lai mi immigration ko nga hen lai mi je legal kan lut di den te tam deu he jo legal lut mi kan san ha lo tak ko lo chon green card anga mi tada lo chon he ka zo na
US citizen asiminan au mi slo la ka zo ni chok mi da lo cho passport in US narak rai passport narakat mi visit visa narak na kier lo we asylum sok ajun ma kha upadi bur se ya to chon passport sok liwa khan ke kier than la tia bikam na to na kier lo cha khan upadi bur mi illegal na se ve asylum sok khan ka cho ma cho kuam le ra mi zong kan se chon male lut mi zong khan malaya illegal kan se ma cha chon bia kan chim te ka hen illegal po kha ke mi thalo mi chia to kan ro mi na kha cho kan ma zong kan rak sabal be ti mi kha kan thai ha e chon mi tam pian rokat na khe Venezuela de ban to Colombia de ban to kan ma ram chiu zong sa ka an rama inuam tha se lo an ra thang la lo kan ma zong ma chiu cha se kan rama har na kum cha chawza that lo cha kan ti chiu na e mi chiu kha cho pathian ne kan za fa in Malaysia ni kan refugee kan ra mi chiu kha cha lam dang an ko le tu zong Mexico ram rin tam pian rak lut na ema te ka khan US ram phan te ka khan chawza ne loan nge che mi kha an zul mi se khaban to kra mi pol kha kan sining kan ni thai bia chun zang fa nak lung tuin khan zau ding an se criminal an se da ban tok to pol kha cho kai cho ka pom lo chikatin kavun bet man lemo e rampakhat ni border security policy ngai e kan ni pol US kan rat hi cho line up kan itwa UN zunga thatin line up akum kumin kan ha atutem li ang ha rimen ka kun leng line up bakan ha e atui border meskoin arami pol cho line up an tu lo direct back in US chawza ni rak lut thla u timi border thatin policy ngai mi ka anrak pil cha vei illegal an se anrak lu chang cha khan e chawza ni azang phak na le atu temporary protection timi ka bank na TPS kamo e apeng hai chikate idur nak long ka se e chu cha kaban tu kan ni chu mi pem ara mi kan si ve ko line up te tu mi kan si kapul khachu line up an tu lo chulhaya tampi thonglei thumleng criminal anum chumo khaban tu US ti nung tung mi khase e atom tomin Harris le Biden ni anvun lutern hatika zaida chang US ni kha a million lang sipoji cha ngai lo a million lang ta chunaga rolo pin minung parhap kul nani ke inner ka tlna salo thum ka numla tin ha salo ka chom khun hala lo chu khaban tu se US hitlo inflation na kaila sipoji achi lewi 11 million sia 12 million sia zaiza million du mi ka chim kau e khat bantu a million ar phanman tiga US economy ka ve earning chang telo khapul ni khan injong tangka cashin tampi an man chawza tangka tampi bom nak na khan nga chumo chekhot state na khan chun e federal ni chun apin halo na ten state chekhot ni chun sanctuary city state tampi ni khan chun pek na e khaban tu kha se minu tam tuk ru lo pin an vun phan te ka US economy rum kha earning chang lo earning how di chang earning how di ga an hin chang US economy hi ronga he thilman jong kha akai chang tin an akai na kan hu lo atum chang tin atum na kan hu khalu na ka se nai mi ro mi na to sorry sir sia chun topic dang de kam venkal tan halai atu democrat lai kaunte kha venkal tawsi la kahin usyam boy kha namane venkal atlete atu democratic poni atu Trump khe threat to democracy intilte democracy cha ti nung mi asiante lunch major January 6 kha an chimpeng mi se le na te en democratic poll atu I Harris avan kaidan zong khati akvan kaidan kha thim nak lawin avan kai mi sitik democracy cha ti anung an ti mi he ti an ti tong na te amma lila ne democracy ti amuru ta mi pi ne thim mi ti mi kha an kheng lo ma sidika mi hik lei I am pari ni he tia Trump democracy cha ti no an ti mi khe aselo an chim sa koloma it's a very good question a fair lo ti ko ro be ke zong ma kha ya de chon
vậy đằng mà chọn primary khá memo mà khăn anh zoom này anh hữu big tang mi khá major party and candidate khăn sa ton tu tan khá pakhat appoint nak cho cabinet defense mi na salamo Biden khá azum letika khăn hậu bầu khá anh lung rock chiều Trump ban tukun khăn lúc khăn chọn akum khá atar lâu nan kum som riat liang sa chong chmo tar tuk chong chmo ke ban ni gdu lo mà từ cái khan pressure impact to cái an vun din tare ma Harris VP sa khan team mi se tuan te khan rak choding se de garwa President Biden kamo a process ka fair bak lo de garwa John threat to democracy dia de mi he ma te he zapi gan zo mi ne thaina se de gdu kolrama 2021 liwa min online ne election me election as out du pone fair di dia ante sanan ten election rigging dia min online te ana bakating chamo America khaban tu kam pakhat pa ne atve nan te America cha thon cha tai khawlo court tamduk federal zone state zone zai pau voting machine pan lo bang ya mi vial te kha court is an evidence how evidence lo in tai ko salo chim so nga ti lo facts how an sung di ma election rigging media achim mi po kan sung di company lila Fox News lila zong ta zan join ha tangka tam to kan liam chim du mi jo ma cha chon VP Harris and team ning ka fair lo de ka zong kalong tling ve process ning ka nan ten min online ka kan du lo sia khan chon khaban tok atwa ngam tu to zong a team chang mi pa kha cha ke cho voting bak salo ka ta atu ka van chim ma se la atu I zerwanga da democracy cha ti nung anti he ti am man am man la ni democracy ka practice an to lo ti ga te make ke ke man tha sama ti mi te ka zerwanga da democracy cha ti nung anti la ma president jong chu kum ro ka ton zai man cha kum lia ton zai man chang lo ma chon team na bang cha January 6 na te khan adon na chon Biden ka president ase thiam atu na van chem mi US athon tuk na ti mi ka cha phun ka vasim ve asina te US team na po atu effects na van pi cha te khota khan ke ta khot ankal e asung mi kha cha ma mi ko na te ahlan ma hlan team na zonga khan khot kha cha kai chu mi ka se ko la tu Hillary Clinton li la man nei khan Russia ni abom ti khan ke achau hlan ko na te khan Russia ka pu lo mang ma kha ti ka khen atu tiang ke zapi ma chau thana te lunga chau thang lo ti mi ke te question ke an ngei beng ve ti mi si te khen meki zone ke ta an ma lo ni khen tham le ke he an ti le an ma li la ni ke zong democratic le zong ni ke ke ban tu ke be hal na ke an to peng ve ko cha khen mi ke am va ti len mi ke am ma mi sa sai me ma ti mi te kha van ha ga dum se sin the question ka fair ngai ko adan nak te ka ban chim ta la adan nak cho political party ke an candidate an team te kan ma la process jo ngai an ma te kan team na ke cho ze party member min ka salo nan te party member asimi ni chon la mi zong kan hai out so party member cha kan sro na lo ta chun na ga major candidate ka ani team sia chon US song sa ka chon UK le zong khesa ka an ma te ni team me ma khan atai du ni khan ma party represent ka to na national election na ma kha Harris te ne Democrat pol nen to mi se ton khan ka ban chim chang kha fair law dia ka ta chang ma kha cha ka chaw tha ma ba te Trump ne to mi ba te kha cho asung ko na in ka sung lo dia chaw than kho lo mi kha ma kha ti nong mi se ma ronga chon capital tiang kha supporter pol ne an ba lu ho chmo tu tiang ma por kha ta jan choi na thaman thak na jong tan pi om ma kha kan chim du mi ka se democracy ra ma bi du mi cho election sung sual te ka khan a peaceful transfer of power te bi kha don America zonga ma kha chaw hlang kholo a chaw hlan lo kho mi kha ti nong pakha te bum be chi du ri mi cho election kha ka sung le te thai cha khan vo lo mi ngai lo mi bakha da ko ke recording zonga tam pi Georgia Secretary of State na ka chone vo ro ko pyak thong thai ngan tia ate chumo
kaban tuk kha cho koram me kan du lau duk mi pa ban tuk design kha sa chang 2000 last election khan kaban tuk khan atua cha khan anti mi se direct democracy si te mi kha kaban tuk tua ban cha khan an chim chon adong na ka president asinua hen free to chim mi na defense secretary de ban tok cabinet chief of staff de ban tok a chim mi a team mi pol ama ne team mi baknan se James Maddock sakoro te min kha ka so jong ngai chemala ma na ka ral boy bak se kedu te ama ne team jamo nan te tu je de chang arian 20 hoi pol ma vial te cabinet officials atam tak mi pol ne da ko an di tuk cha khan asining an thai cha khan ram cha ti nu an ta cha ama khan le ti tu ha an min google he to ala nam hu di na la ma kha kaban tuk minung kha kai choke support ding salau kan ram cha ti nong te kara ma ka van bet khoma Okay, so pavan chinka. 2020 election liawa khante Donald Trump ni teina a chau na in teina a chau thang kholo mi chu Democratic Party khan rakse le zaidan tua kan ti si achon hoi hlan bika Russia ni interference US election ni interference atu ati investigate ka house ni antu ai Robert Mueller ka investigate into ater le 30 million tluk krong di in investigate akumina tu ai ma ka hawa report pe teka zai man Donald Trump ma ko hen Donald Trump aswena kan pu lo ti mi ka house a report pe khatika ma zong chu an lung tling thiam lo zai dan tu ri kan ti si achon Donald Trump ni khan chian a ching hlan a khan Russia ambassador pa kha hung a chon advice che tu ke National Security Advisor Michael Flynn kaloma chu ma sinin Russia apply pa kha phung a chon an ti impeachment an raktua apakhan nak chon apani nak khan aswana an hoi thiam ni voi ni tiang ke impeachment an tu ai Donald Trump ka an phok kholo tu chun avoi thum na ka da changri ti cho voi ni avoi khan nak investigate into ai criminal case in second delay impeachment an tu avoi ni tiang impeachment tu ai an stop kholo chun apathum na ka da chuak ti chun ta za chu ai ne on Capitol Hill zong se in classified document zong se aswana ka phun hol nu kong zong a khan te kana phun hol e phun som ko le phun ni intazan chuai tu chun ni tiang cho an teilo hi te ko se di dong tiang bian cha mi lo chu thlo chun zai darari voi thum tiang than tim atu tiang ma thu khan stop an tim la kha te ka khan zai da chuak kan ti si a chon Donald Trump Harris le Donald Trump khadi be into te ka khan Biden ka zau chia ngai khan adiba ya khan atla khate ka khan an ma Democrat try tu hani khan an zau lang mak te ka hen Biden ni hen Donald Trump te la lo ti khan mu la tu ka chin mi ke ma ka hu ning se apom jong nam pom lo men la sinain ke ma ka hu ning te ka chin mi se zaida achang kan ti si a chon nan thai jaw ban tu kun Biden chu primary election a delegate vote tamtling te anga hu chik chaka convention a thate in ke second lai Wisconsin state Milwaukee khwa khan thate in convention ni an fe termi candidate se ma candidate asi hu chik chak zonga khan se man chim lo asinan tu tuan de ka chem ban tu khan Donald Trump kha khaman timpeng tazan chuai impeachment an tua voithum tiang kha tikhan a supporter second the Democrat supporter hani khan than tim tika ai tika use fek lo nan ti lai senan ma kha cho Trump huwa min se tikhan voithum tiang ka than tim me an kham kholo adong na ka chun je da chuak Biden tu kha ana ting se ko le atu se da hong chang an ma Democrat party ni Donald Trump tu cho a Capitol Hill le bang ya tikhan ta zan chuai sinan angai ngai te chuan ma party he Donald Trump a chu liam zonga khan Democrat democracy ning ten
ทีมมีรักสกาวนั้นอันมาดิโมแครตพาร์ตี้นี่คันดักจังหลังนะรัสเซียคันดักปุเป็นปัจจุบันตุกจุนแคปิตอลฮิลส์ว่าคันติกันบวยนักอัจฉริมีสงครามง่ายจนทรัมป์ขับพูดถึงเสลมแล้วทรัมป์นี่คัน peacefully ที่คันอาเบชิมเดียวสงคันจิมจนทวีตาสงคันถ้าเต็นรักชิมจูปีน่ะจนนันซีโพลิซีสงคราจะกันเตลาย national guard ทองชาโอฟังนายนันซีโพลิซีนี่อดูแล้วมารู้คัน capital ค่ะขาบวยนักรักอัจฉริมีสิทธิมีเดียค่ะวันเฟียนตร์นักกับวันตัวตาไกลมกวุ่นเบ็ดเขาไล่มาลมเปิลเตนเสียวันเบ็ดละก็ไปรังเดาเตตุนมั้งฮีJanuary 6 รองอาคารทรัมป์ฮีตั้มปีไล่มีตรงนี้ตัวเสียงบริลานี่วันที่โมUS เจ้าจานี่ทรัมป์บรรทุกินกันช่วยกันกูทั้งสโลเขามันกันหลุดเลยแล้วการอัดเดือดทุ่มมีเวลเต้กันช่วยเจ้าจานี่กันกูตัวสโล FBI เสีย DOJ เสียIRS เสียโมกันช่วยกันกูทั้งสโลเขามันกันหลุดเลยแล้วจุนตัวเชื่อกันดิโมแครติกพอลนี่ทรัมป์ค่ะฮิตเลอร์อันเต้ดิโมแครติกนี่ริพับลิกันมินุงปะโปฮิตเลอร์เตีย election ปะโอปวันเอาหน้าใจทกินดันเขาหน้าที่กันจนนิกเซนทกินนิกเซนค่ะฮิตเลอร์นั่นเสียนรักตี General Ford จงค่ะฮิตเลอร์นั่นเสียนรักตี Ronald Reagan จงฮิตเลอร์นั่นเสียนรักตี George W Bush จงอันเต้ Mitt Romney จงรักตีPaul Ryan Vice President จ้าทีมจงรักตี Donald Trump จงรักตีDonald Trump จะ businessman รักสิ US เจ้าจะช่วยนักตั้มปีรักไทยแล้วอัจฉริขบวนนี้ฮีจู secretary มา secretary จ้าต้องชาลาย defense จ้าชาลาย education จ้าชาลายเดี๋ยว recommend รักตัวมีแค่สิเรื่องอันวุ่นจุนตักติกาเรื่องอันจุนโคโลรงอันวุ่น fire มีนักสิตัว Biden นี่ secretary Paul วิลเต้ตาชุนนัก defense secretary ละบังและ state secretary ละบังก็จูอาชมทกเป็น fire ดิ้งกันสิ defense secretary รงใจตรงนั้นด่ารัลกับท่าจังอเดรจัง US อัฟกานิสถานกันหูstate secretary รงใจตรงนั้นด่า Middle East รัลอันโตเวลจงกิบะแค่วิลเต้อันเรียนอันจุนโคโลรงขันแค่ตีนอภัวมีนักสิตัว Biden secretary มันนี่ทรัมป์รักจุนหาสลบปักมันนั่งตั้งเตลแล้วพวกดีจังหาเลยชิมดูมิจู January 6 จงขันกูส่งบาจงนี่ตรงไปกับวันเบ็ดnational ก็ทงชาบักจิงกาเตนกันเป็กจังหาเลยที Nancy Pelosi ฟุ้งชน Nancy Pelosi หาวเลยแล้วทีDC mayor นุขัดชนรีหาวเลยแล้วทีทรัมป์นี่อันตามไล่ตะโกจะเล่าว่าจุนกันคำขอชนหาแล้วตัวนี้ ready ตินกันไล่วันทีอันรักดูแล้วimpeach ตุขันตัวเล่มจมูกส่วนคนเลย2016จงขัน election อาจจะหลังเราดูมีนะค่ะอาจจะเป็นวิจัยทันโล certify ตัวเลี้ยวขัน democratic ตั้มปีฟ้าวซะทรัมป์กันดูแล้วเดีย certificate ตัวเขาลุตันบุยเขาค่ะelection จงจู covid รุ่งขันเว้ยมีจะ affair แล้วว่าที่ชินมีนะค่ะตั้มปีทอมปังเล่นรุ่งขันทรัมป์นี่ขันอวุน challenge มีนะค่ะสก็อามาอะไรเตะค่ะสิ US challenge นักโน้นไงส่งเล่ชกกับจูตุเตียนหาเวลส่งเลวเขามันจงคิดถึงหาแล้วสิDonald Trump จู2016 January เบคำนักอัตัวละจังกาเตน Washington Post นี่มินิปทุมอลอนบักะ impeachment has begun ทีชิมนุนักจู president เรียนมันอัตวันหันนะ impeachment อัตทกจังเองทีขัดลุกบักกัน Donald Trump ส่วนยังกวนมีแค่สิเฮตุกันช่วยกันกูจนนั้นสิเลยกันนุปีเลนกันจำตักดีเลยตัวเฮชิมนุนักจูโมเวลาจงอ่ะทอมบิมีเจ้าจานี่ช่วยวุ่นกูจะตักกันจนเขาเดือดลุดเลยกันลุดบาลแล้วจูโอเคเสียจนตัวเฮคอยนาจิเจมวันรับซาปะจังเลยตัวตอนเดียวกันอันกาจงขันก็ชิมบันตุกันไม่ให้เบรวนักโจทายจิงไอเปไลคิปตุนิขัดนี้มาจนนี่เคNovember ทานงานนี่เคสาวนอนตุจันบันตุกันจนนาจิเป็นหิ่งชงลองกันทุลายไม่เข็นนี่คือโจสาวนอนกันทุเตลายก็ไม่เข็นจานลีลาหน้าpresident team แค่อภิญญากันจนไม่เข็นที่ยังแค่ชุดกันทีมจ้ากันCCN นักเจ้าตุจังจานเชียร์นักรักกันเลี้ยงดิกันกันสมหน้าท่านหน้าตุจังคอมเมนต์ให้นักตัลปีวิดีโอจงนักให้นักตัลปีกันลองทีมชิมกันดูทุกโจอาจารย์กันก็ต้องปะจังจ่าที่ดองนักตัวข้างนี้ก็นั่นแหละรัวดิ้งมีแค่ตั้มตัวนั่นชิมมีแค่วันนี้ท่านก็ดูมีดองแค่ตั้มตัว
ma cha pakhan le pakhazong vani thal thanan du mi kum ko lai na te kan achan ni kan akam pek lo te ka atu cho kam nam voting mi jong kha ka thai chang ma cho nam vo chang mi jong ka thai ma ti ka zai bentuk party da nam voting selo kan zai bentuk a ho president na nan du ti mi kha president ding da nan du tim jong kha ka thai chang te ka atu cho nan du mi cho ma khasa ko na te khan a holi da anga lai tia na zum ti mi kha van zo ke van chim chu la ma kha khan tlom pa te zero anga anga la ti na zum ti mi ka te ma zon ke phol ni ma chu strong frang cha ti ti mi te te kan thong pang cha kan nge chiu di ko cha khan ma kha zon khan mang mang nang ma kha tu na dong na van chim sel nang mani van thap lo la zero anga da a hau da na zum na vo mi ka cha pakhat va si ko se hau da na zum na o mi sorry si atu hi chu atu kum chu covid jong ko umti lawi mailin avon mi kha mian tlom deu change nun ho nak mo tlom deu change te ka zum polling in ka number in ka vun kala khan chun atu tianga hin 2016 ka raksi selo Hillary ni state swing state mong apasri chunga hin azapi ten peruk peruk bakrak tai pakhate long ka ohio long ka chamni rak tai 2020 zonga khan swing state poll velte ya Biden ni rak tai di na chamni state pan hi telite long rak tai atwa hin chun kan zauti ka Harris ni state pakhate longa khan vai percentage compal te long khan avantai mi khalo swing state velte tampi hi chu chamni avantai chang chu cha ka zup mi hi chu pumhan te nakal ka wa hin chun chamne taile te kuzum ko pol jong chu republican leitang deu khi chon raksilo imo pol hi tak actual poll la forecast an to mi khi 5% 7% han alwi lek mang mi se chu cha polling kan zo khan chun chamne tai ko le te kuzum ko pe se ka han a usung sang fa se hello cái chỗ anh performance in cái dòng này thế Trump kumli tuan chung le tu Harris le Biden ni kumli in tuan chung an performance dòng khan cái chỗ cái ta hai thế economic dòng assess cho chun national security le dòng assess cho chun international issue dòng assess lo thế chun tu moral issue dòng assess chun atu kan si puaji US economy zong hi se kan zau te ka hen han liang kumli a khan kan dakin wam de ko atu kumli chung he compare to te ka hen Donald Trump liang a khan kan si ning anwam deu thil man zong ai deng deu kan nun ning zong anwam deu kan rian tuan ning zong kha ve khi kan inwam deu zai lei po a khan kan chang chang nan atu Biden Harris kumlian tuan chung akhen ki thakadi thonga kan pan mi kha ani chana chun thongrok thongsari kha kan pan tiban tukhin inflation ka van kai tuk tik akhen kumli chung an performance au khan ke chu Trump ni hin taina ka hula ti akarwa la tu nai ban tukin tu nai ban tuk mangkhup ling ni avan chim ban tukan hi ka han swing state akhan ka van zau ve te ka khan opinion pool akhan Harris ni hin Wisconsin le Michigan lo akhan avantai de umi kha kavan mo senan tang state panga khan chun Donald Trump ni khan atai le atuning te kal ko si a chun Donald Trump ni atai la ti mi kha kavan zu mi se se usiang boy na ma ban chim vela a ho da na zum la zero ang da na zum ti te ka se atu dian han la kan tu mi he Biden a zoom yu khan sa Trump ne taila te ko ra chim jong barak chimbal chon Harris aluka te zong a hen kan chung khar akan ni pol ne akan hal to na hen hauda taila tia akan te Harris Trump ne taimen la te ko ra kat te karak chim na ten campaigning sa de avun to ke cho ma election he a close ngai la te ko na ten Harris ne taimen la te ko confident tok cha salo na ten
zerong da tela tim de ka bun chim ta la zerong da conference nge lo tim zong ka bun chim la America mi pi zong he America mi zong he ke afim lo mi ko rot kho sa lo mi hen tam tak ve hlan foi mi pol kan tala chon marang ram sa cha hen mi phundang hlain minak la minak kan ko la chon minak la Indian a chu mi vote thak he arwat khalo mi zong he tampin la te karwa e Poland tu tika hen Pol tu ning he forecast an tu mi ke se ko we zet na vote la tu mi ke se mi phim chem ponen chim na ga chon chan chon mi an outing na khan chil kha cho an ru mi ta khen chim du lo Trump chan ka je ruang da ro lo pin la tai Pol an tu mi pol ke a fan lo ti sia chon Trump an du lo tu mi kha an thai ko nan khan poster po na question har ding na khan ma pa cho an du ko nan khan chim num lo kaban to kha Harris kha atu chalat la min kham se sala Harris kha amma democrat lila po zong mo thain marang pol ne hen ka vo ko la tian ko na thi ten menak la mi phundang sa cha vun rang lo sa cha vo kholo mi chun nu sa cha vo du lo mi an umel la te karwa e Trump in khat lai cha vun ro ve mi cho Republican hlain a 20 hoi pol tampi chon nehen asining hen thai e rian tron nak so la hoi la ka minung pakhan ma pa hai cho mi thalo se hairsial te te khel chum phundang se zum lo zong fo de na den hoi la ka minung panga pasha hlai nga ne ma pa hai cho mi thalo se ti sia khan chon kho khen rot nga te karwa Republican la independent pol he ema cha chun khaban tu pol kha poster pol ne hen ta chun naga phong chon tik zong hen ke zagan tala 100% ke support tu an salo se kan chun phong zong tai ton lo de se ema cha hen ke kro mi cho election he very close la sanan ten kaban tok minong at umve ro anga khan khat lai Harris zong a weakness om chon Trump zong a weakness umve cha khan adok na ga chun ke cho swing state pol he Midwest lai Pennsylvania la Michigan pol he atam deuh ni hin chon ma pol he cho Harris ne tai lai nan ten southern lai ta chun naga Georgia la Arizona rong he cho Trump ne tai te min la te garwa North Carolina he hom dik tai la ka fyang lo e a very close to la e ke cho dok na chon Harris ne tai te ko la te garwa sise lom mang khana chim chang ma cái chim chang okay kalom asia chon adong na ka te tu I ka ban tu zan kam baro na ka khen chan kha tam tu ka ngai lo cha na ji pani chong kan na chim mi si cha kha tu he na ji pani wa wak si chang cha Indiana le na cho tu he hlai ni atling dang chang mang na cho I za dang chang mi se the life zone in Indiana le atlai chang mi zo na kan zo atam pi kan lom adong nak bi ka pakhat chote tu ta na ka ban in hal lo mi na chungin nan lung nin kampa te mi pi ni thai o tha ko ti nan ro mi te kha na ban chim lai mi ni pakhat chunga da fa na ten di kho na ding tu kan man kan chim taw lo ti mi te kha mang van thak ma chon ka hen usyang boy ma chon usung pa ni khan ban chim lu te okay dong naga lung sau te na kan zau tu mi pinan chunga lom nak tampi kan ngai ram thogu chimin tuk ten election zantiang thuding sta khat mi pi zong ni ka hin ra kan zau than lamang te te su kan som nai tu tan hi election cha policy adang mi minung pan hi bak ideology adang mi minung pan hi bak thimding sta hi pakhat na tan ko lai pakhat jong tan lo num kho min ko semen selo na tan mi kha extreme tu kan tan lo in na hoi patiang hranak pek tiang lungput ngai lo ding ka pi tung mi se cha na tan mi chu tan ko zai da tha deu lai zai da krifa municipal tu ho da tha deu lai kahin mi pem kan si cha ho presidency da rian call of foi deu lai supposed tha deu lai timi tu kha nang te vun tu lo tha bi mi kha vun vote te lo chon pakhat na du mi vote lo ronga khan zo chuk ti ban tu kha zaiting hana ngai sol house te kan som na
usang boy na mani ban pe veka se kalom panelist chung la behal tu nan di lak chung a chung akan zau tu por nan chung chung kalom me Democrat zong ka salau Republican zong ka salau ke chu independent ka se Republican po cha zong a vote ka thak bal kan state la kan local chan thala tu mi chon Libertarian po cha zong a vote ka thak bal chon Democrat po cha zong a vote ka thak bal ke ka zau pang mi cho hi nu hi ba kan team mi he ka khua la karam cha ka state cha mo so national election so kan rampi masabiga US ram cha thalama timi ka zau masa ma din chon kol ram cha zonga thalama kan ram cha zonga thala timi ka zau khan ka bau we for fear kan du mi na cho adu lo ve mi kha tampi nan om nan ten citizen kan sa cha khan ke cho vote kan fial na online longa ama katan tia awe vote lo ka san tai lo e khaban tu kha mi tampi nan om kan thai na ma cha chon vote shim mo nam vote tik bal te a jang fa ten citizens lo mi chon jang fa ten vote how je te chon Republican state mi na na sia chon thong nin thak na la e registration to how chon registration to hu lo kan vote ko nga phil la citizen na si how chon registration na to ta lo nga kan vote ko nga ma lo kan chon vote ko nga lo e kaban tong na to sia chon jang fa ten Tuesday ya kan voting kan for fial na ken lom usung song pa ban pe veka kan zau tu nan di lak chunga lunglom nak tampi kan nei atunai siang boy ne independent ka si team mi khacho fek de role tia karwa du ta tia chon aluan chemi 2020 leo zawa khan democrat president karaktan chiam ko e ma khacho fek de role ti khan ga ban ma cha pau pa mo to chon tu tan team na khicho just tuan bia chon rolling ding bak se very close ite ka khan ke ka zekan tilai thin zong ke tur tak tu cha chon nin hi zan khicho ho pau nan thin tur cheu la te karwa le tu ten kan team mi hi ding mi hi president kan team te ka hin kumli cha se le kan du mi president kan team kho si a khan chon kan lom tak tilai se lain kan du lo mi president kan team so si chon kan ngai chia ngai tilai asinain pakhat chim kan du mi ha cho kumli chung long se la zai tu kan du lo zonga kumli chung ka chu kan nei lai chu chun kan du lo mi pa ni chu zonga kumli chung long se lai chu cha chun Donald Trump mi detector se lai chu e khan ti zonga khan US ram cho zegan ti lai branch pathum me executive power legislative power le judiciary power ti mi power pathum check and balance le mi zai minung president an chua khan ti tuk ding selem lo chun vote tha tu tha jong ni chun democrat supporter republican supporter na si jong Donald Trump supporter le Harris supporter na si jong khan extreme tuk lo khan a hawan chua jong khan kumli cha long se le chu cha chun thin phan ding selem lo le abe pi mi tu cho a hawda kumli an tuan chunga a performance tha arian tuan a tha ti mi tu khan zau ye vau kan thak si achon kan pal hrim la lo zai cha ti achon minung ti mi he kan tuan mi a thei par zau ding kan se Donald Trump ni kumli tuan chunga ze bantuk thei par da kan mo Harris le Biden chawza ni kumli chung an tuan mi chunga zai thei par da an mo atua kan tu ala chu kha bang yan ti mi jong he aluan chi mi kumli chung a jian rak tu lo tu nak chan than rak nei tuk cho aturam ri jong khe president executive power and a close ko mi se an to adu na sai lo ma jong ke phungun bor se cho le chu cha chun tu ten election team na khi chu swing state state pasari mi hrim ko cho vo rak thau le cha ti chun very close lai cha khan vo pakhat te jong ni khan man nei tuk nan vo lai mi vo zali zanga ni khan tu ten election he bia khya kho ti mi te ka dong nak ban chin ta ka du akan zo mi nan di lak chunga kai lom tuk ti mi jong ka ban chin ta ka du sir kana lom tuk chung shan ka tu zana kan tar pi tu ka hin mang se usiang boy se ka hin ka du sung pa zong last minute kan tila jete nga in atu banto baro na kam ventore te ka nan chan la ven ka tan nan kan tan pya pe zapi cha tu kam baro na khin ta Trump lai kan chim donga Harris lai kan chim donga akan zau tu ni hin pakhat khat chu hlok na achwa pi la tia zum na ngai banto baro na khata lai ni an chimmi khata lai ni ro na ai khat lo mi kam van ro a khan
idea tha long chok mi si cha tu zana hen policy kong ka ro mi se pum pa pa kham man kan ti na lo ti mi te kha wa ching du e ka lo tok ti mi ching du ma cha kan za si se na kan za tu mi pin ha long ton da kan chim cha ban to khan tu tan kong ro ding tam tok tu zan he atlang pi so la immigration le te khat lo pal chang ka ban la de wi se inflation kong he ti ma chu tu foreign policy kong he ti ma chu vo an thla chu ma chang la tu tiang a ho da vo a hen ho da ro chen da angai do ti mi te pol ma chu vo a 27 zani la som sri angai tu anga tu pau kha thlin se la 269 zani la som ro ko ve ha an thlin so la de letin a chan lai he ti mi tiang khe ro ko ma chu ma state pakhat an ta ya khatalai state pa ni na chu maka pan hi na chu zak hi rong araw min se me an khong ke zar kha zar hi leng me an re mi ka araw min se maka state na ka be khiak tu an hi so la chon president man ne nin hi ni ai thailo khomi se ma ti ka ro ding me maka po zo tam tok e ma cha chon thai jing ka peri lai kip tu kan peri lai na te akan tel pi tu kha ane dang pa ton la tu zan ni nam van hu min ha he akan tel pi than mi zong an ma chon mi thar te zong an van kan tel pi lai cha nakan zau pi nakan tel pi thaning kan som na e atu ban to ken chan nan chan songoi nakan pek cha kan lop tuk ti mi te kha adon na ban chim du thai jana kan tong ten halai